Na tue te tala i tua le isi to olua e le i whaini mōrianga, ai mōria le isi to olua. Ma o su e fo e leo ni whale i Jordan Springs, weta ua ina na mawa iai le lua se rau fast food whakalama o le aisa, o masini alu le wila ma lava lava. Mōria ai se ri e lua se fulu toru tau sanga le matua, i mōrianga e whaatatau i se whana, ma fuala au whaasaina. O le isi na mōria i rona whaapaina o le whana, ma le whaamoe whaao o aini manuanga. Na te ena umala ataru sanga mo le tala i tua, ma sa tutu la i le whaamsinonga i le aso na nafi. Wa mariu lava i le mota ngā se si ta mai varu se furu fitu tau sanga, le ana la vea i le taavale le tui mātua sini le asonga fua le vasa nei. Pamtaranga leo ta waina la vea i Sherbrooke Avenue i Hornsby, po le afora se fulu i le tai au i le whai tūlea, ma wala awane i le maenga fisosoani whaavavave mō tong fitinga, na whai e tong fitinga paramedics i le tamamatua ma avea i le Royal North Shore Hospital i se tūranga tingaina. Na rongo ina leo le pōna pō ua maliu le tamamatua, au le awe taavale na le vea i ele i a whaina. E tolu su whātau sanga le awe taavale ma ua wha mautu mai e leo, o lo wha ngā soro le te minei le suenga i lea whaalame lave. O lo i se tūlanga tinga ina se tamaita ina ua whana i le tangata a sa o wha i te tonu o se taavale sa wha paka i le Cold Coast. Wala wana le fisosoani whaapawave Trees Road i Daliberdra po le awa uri ana na whina ua whaalongo ina le pa o ane o se whana. Wa maua atuai ma le tamaita i le toru se furu toru tau sanga o a fia i manuanga mai se whana ma whaavave atuai le whanama i le Cold Coast. Whai mai le 9 News e tari tonu sa iei ma seisi tangata i te tonu o le taavale i le teimi le ana tupo i le whaalavelave. Ma e iei nisi o roo whaatara nua i leo i le mata upulea i le teimi nei. Wa mai sa iei tangata i le nofuanga le tupo i le whaalavelave i lea teimi e au fia i tangata sa tari atu i se wala au mō whaatonga o mea whale i lunga upenga te whaelangi. E tō tere fo i tangata na ripotia na sorosora e se mai lea nofuanga i lea teimi, ma wa una ia nei e leo so se tase sira fia ni whamataranga i lea mata upuna ia whesota iane. Whata ia nisi le ripoti wangi ngā mai lea so e winga i le wholwholanga le kapteni le Warriors, Tohu Harris, o lana li taia mai le ta'alonga. O Harris wa lua se lau toru sfulwha na ta'alonga, sfulwha ta'alonga ma le ta'amisanga sa iai, i le tausanga o tea ona o manuanga i lona lima, le ana mana o miai le whaia o le tautonga. Whai mai ripoti le i pēle le manuanga, ma ua wha maru si ai le whaia o lana wha ai unga. E toru se furu lua tausanga o Harris, ma ua ia ta ue le ripoti sa maua lunga lona mana tue fo iane i le ta'alonga peita ai wa le fia ona o le a le tue maua le a manoa. E ia ta ue fea ngai mati ngai aso taitasi, ma e ui le whainga tai le wha mai o le tāleni se tūlanga wha pea, e la ngona le nganga wha aftai le New Zealand Warriors mō a manoa ua tu uina mō ia. Ma le taramuni, e manatu Eddie Hearn, se tasi o wha atūranga ina ia fusuanga wha wā malo, e na o chai o petaia se tasi e mawhaiona ia wha whitawia Alexander Usyk, ma mana ia se la fusuanga, pe a whai e whaatau wina i tutonu reisi se furu walu māsina o lumanai. O whaia ia whamataranga i mai o le whitawainga, a o le fusuanga a chai ma Nika, ma ele i mawhai e Nika o na whaawau le fusuanga, a e mai Eddie Hearn o chai e loto mawalalo, ma e wha maoni lana taleni le cruiserweight le olo o ia umia i le fusi. O le taamisanga wha na whaamutai le whitawinga ina wale mawhai na whaawau e Nika le fusuanga. Whaftaia chai Nika mo le fusuanga o whaataritai wha maoninga o le isi fusuanga o le aso ai moia i le nei tausanga lua whenua lima. I o tala nara radio Samoa, mo le nei fo i a wauri, wha moe tātou whenua e fo i le teimi wha penei i le aso a tai au i seisi wha o poponga. Manuia ngā ruenga o whenga iai. Tasi lima i whatolu a mo. Radio Samoa. O le fitua o lele ma le fituta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu
iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tana whanawha Aotearoa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ai lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O tau su e saunga luanga fō, sau loa le bau master, o le tau sa ilintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le wha ila ino ua mea, a le ai e lea whaina. E mo whai lava o na ao ina o e au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le bau master, i le olua tasi, ono lua tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu tasi ono. Radio Samoa, tasi mai batolu. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa Matalasi Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. No ua lo fai la Samoa Matalasi. Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, wai se foi o le sila mai moa. Le atunu pele Samoa i le nei fo i awa uli o le asa tofi, o lea ua taunu u le whaatawhiti, o ngā luenga o tiute ma Faiva alo filima, ua ngā Gagaifo Samoa. I le nei asa tofi aso iwa o le masina o Januari. Tautanga fo, nua awhi luas fulma le lima. We ia lava le lofa ma le anga le lei o le tua, fai foi o le tātou toi wheloa i pu e o manu, ai le o pu e o mala, tātou wheloa i fo i luma o le nuu, ai le o tua o le nuu i le mea tatanu ai tangata. Ea. Ia, o le lofa tau buriburi le nā ma le wha maondi o le tua. A o wheta alolo a i lana whanau. Ia, ma wha pēnā fo i o na wha tāwha ai e le tua. Ni au vale, ma wha moe fo i le peau langa vale. Ia, wha pēnā fo i ina ia aua ni ia whea i tātou ma whai ngā malanga. Ia tua o le ala. Sa au whala le lei le tua o Israelu, le tua o Sapaota, le tua o Samoa. Ufusi ai le whau o malo, lea ua toi wheloa i lau au auna. Ia, ma le mamalu o le atunu, e le ngata i le whaafonga i le tātou wala leo, le Radio Samoa, tasilima i batolu a mo i au kilani. Ia, ua whapena fo i isi teknolosi ua whaunga ina i a tātou platforms o live stream
o le Facebook page, o le Twitter, whapena fo'i o le YouTube channel, and other social media platforms that different people are using, and they're watching us from all four corners of the world, and especially our people here in Aotearoa and our people back home at our motherland. Ele malau whanua sa tātou olai, mautou soifua de ai, o la lava e whai mai ele tāpua inga na i o tātou mātua, a inga o wō mai masani. Ea mai se fwoi. Ea o le tūlai mai fwoi o te tai o le tātou o tunu. Si amata mai le au mamalu o le malo. Ea whapea fwoi lana masiofo. Se o mai fwoi i sui o le fono, sui tofia. Ea whapea na fwoi i le fionga le tamai tai pāremia, ma le sui pāremia. O lana kāpeneta, le fionga le fonga le fono. Ia, se o i sui mamalu uma o le Parlemene o Samoa. Ia, aia, le i tūtino le whaamsinonga, le whaamsinsili. Ia, le whaamsinonga o whanua masuafa, ma le mamalu o li i matamai tai o le mauta. Ia, whapea fo i le i tūtino le whaamsinonga. Le tāwhatolu le nā Samoa le vāna nofo o tātou. O alpa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. Ia, ai matua le tuu ia te utou, leo whenga ruenga tutofi le atua, whata whaitaulanga e fia, le ngāte i Samoa, New Zealand, Australia, ma so se atunu o le lalulangi o lo wha no manu ai. Ia, le au whenga ruenga a le atua. I so se e kalesio, ma so se tovine, whatalo whatu ia te utou. Ia, whapea fōi le vasenga o i lātou o malolo man malo. Ia mau lātou whaletua, ua mapu mai, i le tēlo tau sanga sa lātou tau suasu e fo i le ipu mai o le ola. Ia mangā lulu i le tōvine le atua. Ia awani a nganga, mō lona, malo, ma whaia lona whingalo. Whatalofa whapitua ia te utou tamam tina mātua le atunu, le mwhai lava o nā lulua. Ia ai hawhea tu lava, ma wha malo, ma wha whatai fo ia te utou. Ia, ono le ngāru wenga o lo o utou. Turi vai ai i le atua ina ia manuia tama whanau o Samoa. I so se Faiva ua tatofi ai. Ia awha pena fo i o lātou tiute. Ia ai maise o le whanau o ina. Fo i toi titi o nā e la ia leo a onga. Ia o na toi alo fo i leo o nā i tamam tina. I o lātou Faiva masani o le taulongolongo. Fangu po, ia e taula, ia tāpenanga o le tai au, ia wā le whamoe o le toia e onga le whanau. Whatalo whapitoa ia tūtou i tawhai fio le lalorangi, pa anga tau tino le siu whonga Samoa lo whafonga mai, le ngata New Zealand, Australia, Hawaii, whapena foi. Ia si tete uma o le malo, tele ma le malo, malosi o Amerika. Ia ai maise o le tōtele o tātou tangata o lo alala ma papa au ai. Ia ma i la tōfo i o lo alala ma papa au. Alaska, Canada, Vancouver. Ia i po i tangata i tōtele o lo nofo i le atu Asia, i Intia. Ia whapena fo i Japani masaina. Wo ia ia ka whaonga mai vanga o tātou tangata. Ia mai se fo i le atu Europa. The European countries, you name it, you will find a Samoan somewhere over there, or even at the big big apple of the United States. If you make it there, you'll make it anywhere. In New York, to telefo i alo ma ta mafana hule tunu o lo. No fo ha o nga ia fa pena ona nga lulu e fo. Fatalo foi te ope a foi nga ka fa solo e ngai kere i adua. E toi fo i Samoa po i sia tunu una sa wila u fainga malanga. Malau we vanga ma le tāwhao ngā fo i ora kilisi masi ma le tausanga fo wailo visa ngare ke wa overstay ora mea sorry. Ioi, oi whaile extension. Me tā uone nā, a o tau ia malanga i tuswalau New Zealand. Oi whaile exemption. E sele extension, ale mea nā e wha to e wha popo i o waso fo i le lo tuswalau sa. Mo le nā sa ui ka whao mai.
A ngā fōla e whakangari roa me whakalinga kuri. Pe ke whakangara kaua so fōle ke lo se mea. Ai whamanatu ele i atau sa vea i ate oe. O lau tiutele nā malau matawha i oi. O le vava ai nei te i ua ova o waso i nei. Ia na whamai fo la ia lea ua e nofo whaasoli tū la whono ma e overstaya a ea. Ia, ta ua le nā o le whamanatu i ate oe. O pepa malanga, o lau tūsipolau, o le taimi atoa na e sa wai. Ia ma le taimi whaatūlanga ina i le tū la whono ma le whaatangana a lau visa o omi tonu o lau tūsipolau. O le taimi le nā e te tau o na ea wai whaamawai la ia lea. Ia ma teulo marau ako. Ia ma e sa aungi loe ki atu. Ia. Ia le la whaaftai fui. Ia i la tau sa malanga mai nisi o hainga. Ia whaatua whaatu ia te utou. Wale mau se kako kupe e lea. Ai fole Western Union ia ma le Pacific Easy Money Transfer. Ia o le a lele a kua isinga paukala i lea vai aso. Ia. Ia. Ia malanga bo nisi o la tau o lo toi fau malanga. Toi fo iatu i Australia, po Hawaii, po Amerika, ia po nisi fo i o le a toi tali watu i Samoa, mo wia le whai ngā malanga wha moi moi. Ia sa manu wia lau tā whaonga, whai loa i maainga, ia o la tau fo i. Na malanga mai o le usui o le fono, ma le tuu o le malo, ia fia mafuta mai toi sauninga, muli o whale lau o singa, ia. Suatu vai manu i puenga, ia ma wha mawhana atu fōi, ma watu wha mai senga, ia ona o le soifuanga laman nei, ia o le pule whaito tasi le nā, a le tapa au i le langi. O kai le matauti o le tele o meo lo tupu mai Samoa, ai le o se mea tātou te i ai. E le o se mea fo i e wha popole i nai i tātou, o le mea tau na whai. To a fi malie le tai. Ma tātou tatalo, ma na pongi, ma tui nātou wha fi tauri o lo whengai, ma le tātou whai ngā malo. Ia, ma tangata uma, o iei o lātou sao i tono le malo. Ma tā ngā ruenga le malo, ina ia maua le fi lembu. Le mea sidi o na tā ua, i lo utali tonunga lea ua lai nei o na vale whangatia i le tele o mea lo tupu mai Samoa. So tanga whaale tangata. That is the biggest crisis and the biggest conflict of interest that is facing Samoa. And it's a huge challenge. O le so tanga ma le vātangata. Wa vea le so tanga ma le vātangata lea. Ua malo si tele atu, ma ua mausali o na aa. Malo si atu, na i loo le tautonga, na whaia i luma le atua. Dera, e sao, pese. Rau, se te mita talai fo leo le tātou. Tātou leina ma tātou tala noa ai. Mā fau le upu lea, o te whamanatu i a te oe. Ina ua fesiri le atua i a kaino. Kaino. O feo o iai lo uso. A tonu e o ngā le upu lea. E a matai le tātou talanoanga ma le tātou whasoa i le aso ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. E ta tai i ai lau mawhau o lau whautanga ma lau whātua whala inga. Awa o le whasiri tonu lava le nā. Lea ua tupu ai le whaalawe lave i lo tātou o tunu. Ona o le maliu o le tama lea o tū au. So many people are involved. There are so many stories and so many narratives. But the truth is right in front of our eyes. O lea lava iai, ta oto mai la mi o tonu ale atua al whalawe lawe. Ua nā tia
I fatu ala vai. Ua le tali le fasili lea, le fasili ai le atua, ina ua whau matia a pelu e lona uso kaino. Kaino, kainoe, o whea o iai tu au. Ala le tali a kaino. Awa le mele le o tātou vevesi e nei, ma tātou pisa nei, o le su e ina. O le tangata na fasiotia tu au. Pena tei ai tu au. Po se mea e lei mawhauwhauina. Whether it was intentional or planned or did not intend for this incident to happen. This is the real question here. Ladies and gentlemen, friends and families, this is the actual question why we are in crisis. Kaino, feo iai lo uso apel. Lale tali e kaino, le fu e tali mai ata ngata ia a fi le mea le nei. A o fi ai mai latou na lau manu ia o latou swafa le mea. O latou tali. Le tali le fa mai. Tailo, te leilo, o a u ea o se leo lo uso. Tali na le tali tangata ne. No, not me. Am I the keeper of my brother? Mafau ia ila mi o tonu wale tua. O lo ta oto lava ila mi o tonu. Ale mea le na ua fai. Ua ufi wha manu ngase. Ua matua le ai. Ma se wha maoni, ma le popole, ma le kea i le tula fono le atua. O nei mea umai fai umai lano nei. Ala le sila sao mea le atua. Fea ea o iai le kerisiano, ma le whaavai o le atunu. O loo tātou pepese, ma lau vivilu ai nei. Whaavai le atua sa mo tātou o whanau o le atua. Tātou o tangata kerisiano, ma tātou o tangata o le atua. O le whanau o le atua. E whaavai le atua sa mo. Ai peona o watu le isi teimi. O le tangata le lotu. Ma le tangata i le talitonu i le atua, ana tupu o isi whaalavilawea. E mua alu ia alu tau i le ofisa o le leo. He himself will turn himself in, but he is not Christian. He does not believe in God. He does not believe in any biblical principles or whatsoever. Te ofar kou le mama, so le mar kou le fefefe i le kua. Fai ane mea. Aia ao mai fo i luma o TV malitio. E o mai a tala no mai. Ia, tātou tuu i luma le tua. A tuu i luma le tua, lasi da fia le leia le tua lau mena ana fai. E whaahali mai lava le tua. There's either one way or the other, or some other miraculous way. A tonu fo le fina ngalo leo le tua. Whaawau le whaamsinonga, langa o le pisa i pe, ma pisa i pe, le ma whai o na tanumia. Le ma whai o na tanumia. Wau te whai atu o te le tai malo lo. I lo o pisa i pe, ma avatu pe a utala ia. E fe soso ni atuai. Ile ofiso leo, ma le komsino leo. Wha pe nā te itai o le tātou atudu. Le pāle mene a oseisi. A vatu ni te ngata ese mai fafo. Mata fau, ma fau fau. E sila to toa i le mele. Nā le mea o mumusu ai. Nā le mea o mumusu ai. Ai ole le. Whaatou tonga lea sa iai a amatanga. E te tau o na atu ni leo whaapitoa. Special investigators
forensic investigators to look at these evidence, to review the whole process of the investigation. Ele se me le angai. Na pau o le mea lea o masalomia ai. Lea la o le whetau. Na avatu leo whapitoa e sue le tangata, na tangata vale ina luanga lau, le minister. A leo o oti le tamaititi e le tau loa. Sue le tangata na lavea ai. Ai mumusu e matu. Ni leo whaapitoa e whaatino le mele. Au te whai atu lau tala ma le sao le amatu nei. E te tau o na iai ele i o le malamalamba o tātou tangata. Ma o tātou matanga luenga o li malu le malo. I le whao ngā ina o le technology lea. Forensic science, forensic investigation, lie detector test. Masini e su e ai. Le a mio le winga, ma le reaction o le tangata i le taimi e su e nai ma fasiringia i le mata upu lea tātou te. Whale ai ma tātou le mautonu ai le maliu o le tama lea. La le mea ua whai ai i le li i min style nā mai tau. A la le mea o le mwhai ai o nā matu. A wā o mea uma tātou te mana na o ina ia iai se tali. Ma ia maua le wha maoni o se mea. Ai ala le mea le o tātou tau nuu nei ia. Talo whai. Ia, o le tatalo le nai numo le atua. Whaasino mai au wala. A tonu le wala fo i lea le atua o leo whaasino mai. Lea lava o te pese atua i lava. Awa ele o iai a se vaenga o le talanoanga ma le su enga lea. Ua whaapea mai ai. O lo a fia. Ni telefoni. Ni talanoanga i telefoni. Wha maunga. Record datas and phone call that are all saved and recorded by the Digicel tower and also the Vodafone tower. This is the biggest lead. Inga tala lina. O le ala lea. E matua i tā ua i tele. La ufe soso ni atu lea wa abatu na ute pese atu ai pea. Atu ai pea. Le ai masesi o le malu o le malo ma le matanga luenga. La tau te pick up ma whapea loa. Tātou woe su e. Ne mea leo whaasino mai e le atau sa vea. Awa atusa pe tango ta lepe lau telefoni. Tātou woe i le pō le nā le. Masina le nā. No tupu ai le whaalawe le lua whelua su matasi. O ai na telefoni mai, o ai na whaangala telefoni nei, a o whea na tūtu wai, a o a whaamaumau o lo i lunga le paulea. La le na, e tā u ai leo atu o leo i nei. Ma leo i whafo. E tilo. At how they extract these phone records and these phone datas. Tusa pe te tano ka lepe pe kongi le sami le telefongi, everything has already been recorded. Somebody called a mysterious caller that came from Samoa on the night. Na tupu ai maoti e tu au. Ai le tangata i au kilani na tali atu le telefoni la mea o le o e siakil mea le tala noa tuai. O ai na vili mai le vave ao le na po. A o ai na tali atua i au kilani nei le na wala umai. Ma fua i sea.
What was the nature of that call? O le mea lea ua tulai mai nei. Ua maali li e lava tangata e whioa i e whapea mao i le ele ele. Ma nei whaamtalanga. Ma mea la tau te sila fia. Ina pui pui ai le vā tangata. Ina ia aua nei whaamali e ina le tula fono. A o le mea sili o na matautia. O le popole i le atua malana whaamsinonga. Le ai se fefe i ai i le atua malana whaamsinonga. They will want to go to the grave and take this thing with them. Nobody wants to say it, but the Lord, and I'm telling you, God will make his presence known, his knowledge, and the truth will come out. Na tātou mata la ia i tangata. Nā le whai amo mai i ruma e tala noa mai le TV ma le itioma. Tau tino mai lo nātou wami o tonu e le ai se so tanga i le mea lea ma le mea lea. Aia. Nā ua amata ua tatala le apa anufe. You have opened that can of worms, and they will never stop. They will crawl around you and up to your feet, and up to your pants, and up to your shirt, and up to your head and mouth. O tō te tala le apa anufe le toi mawhai o toi whaaputu mai anufe. O le a whetolofi o tō vai. O le a whepe eima pe iti i le ofu vai po le ie. O le a whetolofi i lo tino se i tau i lo ulu. Ma whape nā o na whetolofi i le ngutu. O na whaalia lea e le tua. O mea sāna nā e tangata nei. Don't worry. I will be gladly reveal more and more and more day by day. A o tātou tū la lata lava i le anga i atu i le whaamsidonga lea. Ia. Ka le hata pena atu fo iai. Na paua leo lau tatalu. Lau fionga le komsina, lau fionga i le Minster. Au mai leo mai fafu. So soani lau tō ngā ruenga. Su ele tangata na tupu oil whaalave lave lea. Ai te le foi, lona whaale tonu o lo tūla i mai le vālea. Ono le fionga le Minster. Tulou taulangi o le Minster. O le uso foi i atea. E te le lona sotanga. Mo lona tino toto ano iwi. Male pi itanga. I le tangata ma le whaipule o lo lau manu ia pēa le ingoa mai lava i le aso mua. Se i o mai i le aso. Ma le ana fwele nā te masalombia i au ia whapea. Ai longa o mana o le Minster au maini tangata mai fafu. Ni forensic scientists and forensic investigators in crime scene. Asa le Faiva ele asa le masalo. A tonu fo i o o watuai se whautuanga. A ngā i le pāle bia. I aua tāwhi awa lava. Ni toi whaarongo. I se whaupunga whapea. O tau au mai. Ni leo ata mamai whaapitoa i whafo le suasua ino sa sori ngā tula fono ua mā i mawai le soifua o stangata. Kaino! Whelo uso!
Toi fo i e ina launga le whaiwhea. Toi fo i e ina. Kaino. Al mela na la uilone. Al mela uilona e. Ma le tangata la lea. Na wha masaa ina le toto o kaino matua. O yo apelu matua. Tangata na le tatu te su e la sulane. Ai toi titi lava mau. Atalo whapitoa I lunga o le tatu apia fōlinga. Our Facebook page, I have pena fōi I le tatu YouTube channel and other channels and other platforms, social media platforms that people are using. Talo whatuai I le tatu Facebook page. Le tatu wasore nafi. Aso tō na I se lau fitus fultasi afe tangata mai moa. Fa solo mai ai le tai limas fulu afe ona se fulu afe fitu ana nafi se lau se fulu ma le lua afe tangata mai moa. Ile nganga ifo Faiva. Ile aso na nafi. 112,000 tau tule o tala noa ni tai afe man tai se lau. Iwe. Lo tātou tala noa I tua inga whainu mera nā. O lo lātou mai moa. They are watching. They are listening. They are analyzing. And doing their own research. And making up their own minds and making their own decisions. And fortunately and thankfully, most of you agree with what I'm saying. Ina ia whaatino, seisi su enga whaapitoa, mai ni leo leo, mai o tali tonu wala matua fia o Australia, fia ma New Zealand, po tuila ma Amerika. Ole matua fia. Aisea, wala tau whaia se mea tā ua. Mola lātou uso la ititi. Le malo, le tamai malo, e ui lava o la etu tō tasi. La langa iei mea tātou te mana o mia ai. Ni whai unga le lei e veso soani mai ai isi atu nu umalo losi maawo lunga o la tamau. Ainga maro lātou si le fia, ia I tātou. Tu sa pe tātou te tūtō tasi e le vai ai le whala o oto. O le tātou wau ngani atu, isi atu no Mosef Sosani, they will gladly come and do that for Samoa. A favor to find out the truth. Who killed this man? Whether it was accidentally, unintentional. Ale o tātou pisa ia, ono o le mo o le sao. Ale whai atu, ai whai mai, a whai wangata I ngāle suenga, ia o le tala le nā. Wha whewhea na whai le nā mea. Ana o sau atali, pa o so oso. O la le mo me whai. E te le nofo mamalo lo. E te le nofo mamalo lo. You will fight to the depths of the sea and the ocean. E te matua e le lore me whai. E o I le loloto le lititai. E te maulu ai. E te a e maunga whaifo I vanu. Sa ili le mea na tupu I lo uso. Po o lou atali. A tukulai sisi tu. La mea le yona mai mau le taimi e su e whai fua su e suenga mau. A wha tusa I ai. Le mea lea, ua ngata su e suenga o le toe. A mana ia lea mea. Ua pei o le pei a le mea ola. Tu lau wha whonga le tunu. Upusa sao na. Ua ngata I le su e suenga ma le sa ili ilinga. Mo tātou le toi ma whaia se isi mea isi li atu. A le tātou te le I whaia
isi vaenga e sili atu na ilo le au mai o ni tangata fesoasoani so ele mea lea. Ai se ala. Ma o tal tono foi. E le to ngia lea fesoasoani. Pea watu tamasasao. They will do it for free. Of course, a big favor for Samoa. Si tau fiofi ai le vevesi o le atunu. Yona o se mea ola e pe le ala. Tu lou na lava whaafonga mai o le atunu. That is how painful. That's how painful I feel about this incident. Ano lo watali I fo lea. E whai atu. Ai whai mai mali e wa. Nei se me whai ai. O le pēl ta mai titi le awala. O le pēl manu ma le mea ora le awala. Ai ala o mawhau. Alo mawhau ma lau whato whala inga. Le tala le tusi. E wheo lolo. Le tangisi o tātou I e whiola mo tātou ainga I le oti o stangata o lau ainga. I se whaala me lave po so se mea ti ngai o mai. Nai lo le tangi a le tua. Aisea, e tangi le tua I le lofa I lan tangata na whai. O la ena te I loa mai le tangata na whai ale mea le anga lea I lesi o nā tali. A la e wherwherwa I am whai mai. Ma mana I e le mea lea. Nā te le loa, le isi so tanga le mea lea. A mata mai o a nginga. Ngō tangata nei na lamun ia. A lal mele utup. Wa mi milo. Fau. Lele watua I nis tangata esa. Is tangata ele iafia. Mea la na leo leo. Nau whionga komsina ma lau whionga fo I le minster. E le moe lava le nei matau. A o mafau I ai le poa na po. E o mai le tai au nei. Tai pei a o la ema te tala noa ma le tangata le nei o tu au. Lo tilo atu e tilo mai ma. Mai lo na mata whaanoa noa. E teimi umai o te halwai nei Samoa le watu manu. O te watu lava o walu ma o pasi atu le mea o lo to oto ile ma o tu wa. Pasi atu le tavale. Ma whai atu e ila o tala maali e. Pea o nao se tala fo lele a watu le matangi. Ali tu au. A fia e te saua. Te musu mai. Ala leo a mata na musu mai tu au. Leo a mata na musu mai tu au e ele tangata na vili mai Samoa I le po na oti ai. A ele tangata na tali atu le telefoni nei. Ola so e oi tangata ia. Fea telefoni ia. Maua lei lunga I towels ia na sawai il 2.5. Alan me ole mfeon extract. O se so ani te le leo o avatu. I le tala noa mai, le tama lea malana musmus. Nene wa mata. Wa kifa solo tangata. E iai le tae ao, le atua ma le tae ao tua. Aisea. Le anga ua le fefefe tangata I le tula fono. E pui ai le saonga le mu ma le tula fono o le ele. The law of the land. O le kela le tula fono o le ele po le tula fono le malo. Ua whapena fo I ona le kea le tula fono le atua. Ai popole I le va inga wha le tangata. E avatu lava. E avatu pea, lava pea. A tonu. O le musunga le nai peo no fai atu e foi.
no mafau le. Mai le o se teimi mua lea. O no foi mo o mafau ma peia e toi tau ma tilo pe o le no fo mai tama le o tu au. Lela. O te tu vai lua i pe le mata upulu nei. Teimi uma o te whaasoa ai. Pe o le ngā Gagaifo Faiva po o le tano awa le astonai. Tau te whaafafonga la vai ai. E iaia se vaenga. O le a ngai ai. E lote ai le mata upulu nei. Nanga ilo iai fo se whaatonunga le se whaamsinunga e whaapema iai. E le o toe whaatanga ina sesi o na toe talanoa le mata upulu nei. A o leo ngafo e le talanoa atu le mata upulu nei. Ina ia ulu mo tāwhalau, ma no whale ia sa tu ia maa, i la ngona ma le tō whā ma le whautanga, a tai o le tātou malo, e tālo whae. Tau ia ina tātou wosa ili le wha maoni o le maliu o tu au. A whai o le whinangalo leo o le atua, e au mai, ni leo whaapitoa i whawhlame o le whai ai. Lale me o le whai ai pe a whai o le free. E whai a fua. E le aini e tātou masini. E wha wai ma wha lau tele. Le tātou suenga se ia o so i se i tau i le tini. A le tau te o ia au mai lang o le pisa tangata. Manga okanga ka ia maua se kari o ngi mea. E le mwhai ona Fai ona whaasele mutu la ia le whaape o le mwhai ona toe wha o ngai na sisi le au ngā muri mauia le taulia muri maule o le mea le nao le utu lai mai nei e iei muri mau efe mai e le kaulia muri mau e le wha maonia muri mau na mau le ave se muri mau e test au mai te ngata ia ta ua le muri maule na e test Dan me walwa tuai le si leo fai lana suenga sau e iai le taunu unga. Ai avatu iluma o le minsta ma le komisina ai sau le tali lua vai aso mulmuliane uman fai tonu o le aturi. La fai muliang whaasanga iai. Leisa na whea una lai o sau fuafai le suenga. Ala ua vatu. Ua taunu i le taunu unga. E iai fautuanga ua umana avatu iai. Le la o sau le tali. Ua maua le lipoti. Ua le talanoa mai pe se pe le wha mauni le lipoti. Ai talanoa mai o le awala na whai le lipoti. Na tuli e loma leo. A ua le talanoa po o a mea i e tutono le lipoti. Whaafitai le tua sa au wha talanoa i da. Le li inspector sa ma inspector. Ya li la to la langa ato lunga le faila leo lana li poti le na e wha ngā i le teimi o le suenga mai ngō tangata o lo avatu ai i ma whautuanga o lo tuatu li poti lea i le mea te tau ona o e whai i tangata ia wa mai e le li poti lea na lau manu ia i le wha lawe le nei la tātou wo tāle pese lea ia e wha manu ia tuai ia te oe. Mau tiute, mau whaiwara whilima. Ina ua toe se fulu minute, tā le lima. Kiliki makoloki le kāda, sign out. Ua sa vali, ua ngā ele la, ua ngā Gagaifo, ia Faiva o Samoa. Atalo fatu i le tofa, ia tā veu, Rex, taulango, ia male te maitai, ia lan wola, i la loi kala estete, le tātou whale o loa i nai le sfumbalwha, McCarthy Street, i nai Hunhei Christchurch, i Makulata, i aile sunga mai yawa, i whape whulwhale tua i a se lepa, ia matau mawha Samoa o lo o mauai i nā, ma o loa Samoa, ia, lena, whamuri atu le tau sanga fau, tāweu veu, ia whape na fo ilan wola, ia, ma le au whainga ruenga,
ale Immaculate Store, ia, ina hunhei kalaistete. Lofa, lofa, ele
Talo falava o se whaapoponga o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika i le nei fo yaso. E momo atu mai kānata, wa wha ma vaile pāle mia o le atunu o Justin Trudeau, ma wa wha te iai le tō tele. Ta uele li pāle mia ua manino ia te ia, e le mawhaio na ave o ia mataita i le isi whai ngā pālota, o na o whinau ngā lava whaaloto i whale, ma o lana fuafuanga o le atu maupea i le tofi, se ia moa se isi taita i fōwo le lato vāenga whai le Liberals. Pai mai i Trudeau, o ia le masani na wha maa mulu au noa ma le whina watu. Au vaenga whai umai tolu i le tuangai le atunu, sa lato mana na o e whaato i lalo le Liberals. O le lua fese furu lima na tūra i mai Trudeau le tofi o le atunu, i le mai o le pule ngā le Conservatives i kānata mo le se furu tausanga. E lima se furu tolu tausanga o lona soifua mai manatu nisi, o le tele o le maulu i tau i le pāle mia e meise i le toe manu malo mai o Trump i le pālota a Amerika, wa afua i le whaai unga a le li pāle mia. I Brazil, wa iei le tangata wa pueina e leo le mata upo e whaatatau le keke ki wisimasi na ona na ai, ma maari riu tangata to tolu o se ainga, tau fiai maisi i le wharamai. O le ripote o pitora tamai o le mata upo le nei e peo na avina atu i mua i talafou, whaalawlawe lana tūra i mai le Ayo Torres i le tu i saute o Rio Grande, ua whaamanino mai e leo. O le ua pueina o se awhawhine whaale tū la fono, po le daughter-in-law o se tasi o tina ua mariu. Whai mai leo e to o fitu tangata sai to tonu o le potu i le teimi lea na ai ei le keke, e to tasi na te le itango fia le keke, lea la ua mōlia nei mōlianga e tolu e whaatatau ie ua mariliu. Ua ta ue leo na maua i tino mariliu e ua fia le arsenic, ma o le mafuanga fo i leo le mariliu. Whamauria fo i leo na maua o le poison sa palu whaatasi ma le whalau mata na whai ei le keke, ia maolo o whaataria nei se isi tūlanga o le aiei le mata upulea a o se tala whaanoa no tele ina ua maua ane o se tasi lava fo i lo lātou lava ainga lea ua mōlia matua ia i le nei whaalawe lave. I Amerika, ai titi mai pe to ono tangata wa maririu mai winga lolo wa ma le malose le aisa, ma winga lolo wa o le tau, ma o le tangata muri wa whaamaunia mai le mariu, o se adi ina mawara na tino i whafuane o se whare whaatari pasi. Si die le rua awhi whai ngā malanga o whaale au ngaina, ma isi mau whai ngā malanga o whaatuai, ona o le mamafo le aisa. O Washington DC, le isi whai tū matua ia awhia ina malose le aisa, a awhia ai mata penanga o se tasi o aso tā ua i le tala whaasoropito i rei tu o Amerika. O si tangata na maua i whafuane o le whare whaatari pasi, o lo whaataria se whaamauninga po o ai. Mai Hawaii, ua whaamaunia mai e leo Honolulu le maliu o le tangata lona whaa, mai mea whaapapasa whaia i alia manu i Hawaii, o se tamaititi e tolu tausanga wa umalo naola i le wharamai. O tangata e to ono na awhia i manuanga mai mea whaapapa na whaia, na ave atu i Amerika mō tōng whitinga. Wa sao noa le pulenu o Honolulu, Rick Blangardi, wa matua i o lātou le fia lava ma whaanoa noa i le mea o tupu, so i fua o maumawai. O ia whaelo fo i o le whaalawe o tūla i mai o se whaamanatu lea, o le tūlanga la matia o tangata mai mea whaapapa. O lo o whaawau nei le suenga i le whaalawe lea na tupu i le New Year's Eve. I le Pasifika mai Fiti, whai mai leo le atunu ua to o se fulu walu tangata na pueina o na o fuala au whaasaina ma ua whaamawina lea whai numero i le 5 aso mua o le 2.5. I se pepa o whaamtalanga o ta uai leo o i lātou ua pueina e au fiaini tamaiti a onga se to lua na pue lea sa tonu lava le tausanga fau. O i lātou ua pueina e amtamai le sefulu onu tausanga e o le 5 sefulu walu tausanga na mātutua ma ua whaeroa le toa tele na pueina na maua iai la au marijuana. O isi na maua iai le aisa, mai se teimi wa sola na whai aisa saunoanga le whaafengai ngā metutisi o Reverend Dr. Se Misi Gagaifo i le Radio New Zealand o le whaafita auri le nei whala au whaasaina e le mawhai na whai toa tasi na o le maloma leo a o le community a toa o tangata e tatau o na tutu whaatasi ma te e atu ia awhianga o le aiai e le ngata i community a e maise lava foi i tupulanga talavou. I ole whaingola nao tala mai atunu e mao ma tala foi ma le Pasifika mo lau whaafonga mai le nei fo yaso tātou wheroa i le teimi whaapenei le aso a tai au i seisi whaapoponga
ia manuia tere ngā nuenga o whenga iai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo falava o se whapoponga o tala mai aturu o mamau ma le Pasifika I le nei asa tofi. Mo moatu mai sa e tūtu tonu, o whairua se whamtalanga mai le militeri a Israelu, o lātou maua se tino mani o se tasi tangata Israelu na awi whapango tā le Hamas, I se ana I reitu I saute o Gaza. O ia lea o Yusef El Siana, e di masu tolu tau sanga na awi whamarusia le o spa inga le Hamas, ia Israelu I le aso fitu o ke toparua a wherua tolu. I le pepa o whaamtaranga me le militeri a Israelu a maua ia sia tangata o whaamaonia o mariu ia ma o ni sui e to alua o le Hamas I se no fuanga la tane na maua fo iai ua mani riu. Wāti di eima popolenga I le tūranga o iai lea tari o sia tama sa ave whaapango tā whaatasi fo I le Hamas ia maolo o whaia neisu e suenga Israelu pe o iai manisi tangata o lo lato o tunu na ave whaapango tāina o mani riu mai I le ana. O le ua tau whai la pata I ane e wharani masia mani le ri o Donald Trump e winga I ana whaamtaranga na whorasia o le aia whaoa territory o Denmark whaonga ai le militeria Amerika I le whaitu leo Greenland. Sau no le taitai o sia mani Olaf Scholz o le mataupu lea e o iai tua o yo atunu. E apalai lava I atunu umatu sa lava pe e te le pe titi fo I se atunu. Whai mai le minister o vai whawharani Sean Noah Parrott e le isa whesiringi o le tūranga lea, e le mawhai e le Unia Europa na whaatanga nisi atunu e oso whaitua o yo isi. Le aso rua le vasa neina to e whamanino atiri ai e Trump, lona nau ta inga na ia whaoa Greenland, whamai aia e tā ua mo le whamautuina o tūranga tauta mau ainga o Amerika. Sa ia whaata fo I le teimi mua moana tūra iaido na tofi I le Perstene le fia whaatawina o Greenland, pei tai mai Denmark, ua mai o na whaamanino iai e le o fia whaatawina Greenland, ma e umia e tangata o loo na no fuai. O loo whina ura pārami o Greenland, ma ona tangata I a tuto tasi mai I a Denmark. A whamai sea mani o Denmark o se sui o le NATO, le e taita iai Amerika a o sea mani mawharani o isi fo I sui o le NATO. Ai titi mai pe se furu tolu tangata ua maririu, mai le malisi to atolu se furu rua ua marinua, I le ai o Sabrizia Shia, I le tu I saute o Ukraine, le ana tawhana e Lucia. Reo swainga e Lucia na aru le ao, ma whaleanga I nai whale ma no fuanga e mo waitangata, ma wangi ngāta o nisi o whale te tele ua whaleanga ina e meise o tā vale. O le whamtaranga Zelensky, wa ia wala unei I ona whesoasoani po o allies, ia una ia Lucia to e sira ia na ngā yoinga I le mata uple nei, a ele o whaia ma ia I se tari a Lucia. Whai mai e rua isi pomu na nga I sao lawa I se whale tele no nofo ai tangata, ma e onga wa ainga I nisi o video suwari ae, wa wa ia ile to o tele o tangata manunu o tau tong fitia I runga o awala. Ta ua e Zelensky, o le vai asa nei o le a whaero ngai se aso whaanoa noa mō tangata au mau I rea whaetu ma mawhatianga o whea ngai mai lātou ua whia. I le Pasifika mai New Caledonia, o whiriwhiria e New Caledonia lo lātou taitai fou o outside ponga o lo lātou presidente fou fo I rea, whaasa furu iwa tausanga ma o le urua I presidente rea Indigenous Kanak o whiriwhiria e langolango I Awharani ma le pātia le Republicans. O ia maua le langolango a le ono no fua mai le sefuru tasi o no fua o le whainga malo, ma o te toe lao le whiriwhiri o se sui presidente ma le wha mautuina o le risi o minista o le kāpeneta. O mōri maure to o tere o se teimi tā ua le neimo le atunuu, a mata le tausanga fou, a mata ma le pūlenga fou o le whainga malo o whiriwhiri nei. Ma le tara muri mai whiti,
E te lea wala wa tāpunia I le atunu wa matamaila vai le tau na leila o na ololonga. Ma mawhati munga na whia I le atunu uma o nandi reisi vaenga o pito I a fia, wa matua I fautua I na ia le malo na tangata ia whae tete, ma wha maa male whiwai, o no le tūranga o iei le tau I le teminei. Wa lapata ia tangata au mau I singa toka, ma nausori, e a ngai no whanga maururunga, ma e o mai le teminei oro o wha wau pea timunga ma mawha. Matu ina fo ila pata inga o longa wha fuase I le tele o vaenga o fiti, ma fautuanga I autangia wha atanunga mo le saunga le mu, ia ma whai ma siaki le tala o le tau, ia mo tūranga o matau le puipuinga, e au o na sira fia, ma nofo sauni fo iai, I le nei vai tau, ia o a whama matangi marorosi, e a fiai le Pasifika. Tala nā mai ia tunu e mamama le Pasifika, I le nei asa toki. So I woke up early morning, decided to start my day, feeling good inside, so I'm walking with a smile upon my face. See, things just seem to be going well, today must be my day. I had no worries, not one at all, that words cannot explain. It's gonna be a good day. Trying, said a day of no more fears, and a day of no more crying, to a day of no more tears. That I can't forget those rainy days that made it what it is. Said it got me breathing through the day, and all I can say is this: it's gonna be a good day. Some say them try to hold me down, but me not let them, cause me gon' head and continue walking round. And if you feel me gon' head and round, that's the way we have to get down. Said I can't forget those rainy days that made it what it is. Said it got me breezing through the day, and all I can say is this: it's gonna be a good day. It's gonna be a good day after all. Hey, started off on the other side, but it turned out to be just fine. It's gonna be a good day. It's gonna be a good day after all. Hey, I wish today would never end, but tomorrow we'll try again. It's gonna be a good day. Hey. Yeah, Sport Breezy, tawalunga tuai ia tātou talafou I vai whanua, ia whapena fo I Australia, maisi atunu o le Pasifika Balalangi, mai le tumai tai a Miriama po mara o le sui le Radio Samoa e whamautu I Australia. Ia, lena,
e la matua tele au tangata ma mea na tutupu fo i le whai unga. O le nei tausanga e meso le kilisi masimba le tausanga fo. Le ana wo tau sila nei ai. Tō tolu se ainga ua whioti ina ua tau ma mawhai se keke. Wa umona tuu iai se poison ia pa o se vaila au o ona fo. Ka whiwhi, ai whai e le whawhine o le meo le daughter-in-law. Ai ua le la vale le whawhinge. Ia wa le te whanunga tu nei. O le tinao lona to lua le fo e o ti ai le mata upulea. Ka whiwhi, ia. Le lala fo le na e watu i se whautuanga fo lea. Ina ia tātou mata i tuina mea whapenei. Ia o meo taimi e whai ei ia fia. Ia a o le mea le na o laua la mai o e lisi tangata. Al tangata al tau a inga. Ngara palu le mea le wha umai siri i le mare. Kere o le pisa. Le ua palu e leka mai kai. Ua wha umai le ola o siona mother-in-law. Ia. Tātou te talo i le atua i nei alo whangia nei a inga ma nei tangata whau leanga. Ia ma mea lo tupu mai. A o aso e tauna fia ai. O se keke sami ai le whanau mai o le li whaolo Jesu Keriso. Ia ma le au lia mai o le tausanga fau. I le lua fe lua sfulu lima. Ia le wati endai ma le atau na ia o lo matua. I whainga. Wha soli tu la fono. Le nei, a soiva le nei o Januari, luas fulu lima. Ua whaamaduia i fo le tua ma whaapopo tausanga o le tua Finepele, le sunga le papadi tele, le fionga ia teo, la tafale, Maryland, tu madumvao la bea. Ia, pe ia le over 50, ela o kengi le, ia whaamaduia atu le tua, ia te oe le tua Finepele, ina ia maua pelo malosi, ia matulu ia le tua nisi tausanga stele ave ese mai ngase falefu ma pulsio to fanga ia ai maua le malos ia le tua mai ia o matiu la wao se ia pa ia o matiu a au ia ave ese tinga ma fa le tonu o mai ma me o ma fa pena ia maku ulongu koso ia kia o maloma iso ia le na alofo tele mo oele tua Finepele ia umile ola ma le soifua tātou te mafuta ai ma tausi lo tātou ainga e maise lo tātou tina ia e maise foi lau whanau to o tele ma whanau o lau whanau tei le tua ia na mea nofa ia ma whamanuia tuai i le atou severe ia whapea foi ia le au whainga ruenga nei ngā Gagaifo Faiva ia whapea foi i le Radio Samoa we are telling happy birthday to you, my dear sister. It is a special day for you too, so I hope that somebody will come around and bring something special, not a poison cake like the one they used in Australia. Yeah, ke ti ai mai te tai le afu. E le ropo o inga palua le ke a o ave ia ingi beungi. I mea o onga I te tonu. O fia la vai le tai ona le la sa o whanongolongo atua I talafou I vai whanua ma le vivi I mai o le itu malo o whale la tai a mese le pitonu I si ufanga. O le ua mai on umusaina whale fo le la tau whale a onga fou. Le ua si I mai ngā tei whale ua si I le itu ala I uta. Ia ma o se whale aong fau lea mo le tūlanga lua a si ufanga I whane la tai. La ngona ile fia ma le whaafitai, se tasi o sui sa saudo mai lunga le Porokalame. Ia tala fau o le Radio Samoa. Le sunga ia whalava au taefu. Ma whaapea mai ai. I lona whaafitai o le tō wha le malo. I le poloketi la tasi le miliona. O lewa na mana na o e whai ia ma whaafou ma si I loa ia le whale aonga tūlanga lua lea Utah ona o le si o le ngātai whale ma le suasami
ia ma ua ati mai ai ia le itu sa tu ai le whaleaonga. Ma ua le mo le saunga le mu o le whanau aonga. A le whaftaila leo le sui le komiti e tu sai ma le tasi le miliona ta la le poloketi. Lea o lo whaatino nei e le malo. Ia le fo tātou whanongolongo atu iai. Ia o tu la lata fo i ina mai ia leisi miliona ta la. Mai le tasi le miliona ta la le nao le itu malo whan la tai. Lea na nono mai ai ma matu le tupe lea. Tolu se lau wafe ta la. Whaatino ai. Ia le ngaruenga lea whaatasi ai mo le tupe wha popo. Ia le sa ilinga laba. Ma le tangi i lima o tangata o le itu malo, ma le pitonu, ma le nuu le ma le awhio angai whalatai. Le na maua i se tupe lata lata le ono se lau awhe. Sa whaatino ai ia le whale aonga whaulu nei. Iwa potu wa onga whau mo le whanau. Tai fitu se fulu tangata e ofi le potu e tasi. A fuala iai i le iwa le na o potu o lona winga e te vava ai i se me lata le fitu se lau ta maiti a onga o mwhai o na wha malu ai i le a onga le nei. Ta i mani i tele o tala i a ta te fia wha longo iai i le wha o ngaina te tau o tupe o le miliona o atina e le lei te tono no ma fio anga. Lea fo ina sao no lava i le fionga le minstau le poloketi i a muripola ana rosa murioo ale i le tāua fo i o lea fuafuanga le malo ma le lato na vatau. Ia maua le o toi tele se tupe o to toe e alu i tu malo. Lea o lo o whaatalitali ma ia ia lato li poti. So the money is out there. At least something. O la ua maua miliona o lea fo ina siligia ia le sunga ia le ala limoni lato ia i le tasi le miliona le poloketi la tofo i tu malo. Ai tali le ia limongi. Mai o lai le ia mato o mau atu le si mato miliona ia la fo o to lo atu. Le ala la le na le o fai atu. I le to tele o isi fai pule ia i le tu ngai o lo la tu tau ma fai lava e fa le anga le nei poloketi ta o lo fatino. E le i fai mua. Mai le i bava ai mua ia i tu malo ma ofisa whawai. Ini tua i ngā tupe whapene i tu whātua se whai ngā malo. E whai ei a lātu watinai. Tā ua le nā. Whaftai le nā ale sunga e taefu whalaba au le sui o le komiti o le a onga tūlanga lua mai nā i si ufanga i whale nā tai. Yeah, congratulations. Nā ua mānei ua whao ngāne li i au tau se leni. Ai olo o iai lava o isi tu malo. Langa o mata upule nei o lote mai lava e nā fo i tū. E ala ana le ele whape o mumusu i le steering committee po i lātou o lo iai le committee whafoe rea. E watu tupe. Langa leo ni tupe al malo o tupe. O iai leo ni tupe ale committee. O tupe ale malo. O tupe fo i te tau no o atu i limo tangata. A o le ale whaale lave o lo tūlai mai. E ala na tūlai mai whawhita auli. O le tuwai. Tuwai o na su e le whaale lei ma wha mautu au tōli poti. Ia ma mea sa whaalu e ia tupe. Lua o le whawhita auli o lo toa inu ta upure nei. O le leo si usta ia o tūla whono whawai ma ta iala. Nā lai o na tu whatu le tupe. Mo au tō watinai. So there you go. Tilo tutoa iai ma silisila iai. O le tā ua ia le usustai. Tā ua le ngā lulue whatas. Tā ua le ngā lulue a ngā i le taimi. E whaatino i le proketi ma le proklama ia ma whapena lona wha popo au tōli poti. I tupe sa whaonga, ia ma tupe o lo tutoe, ia ma tupe na whaaru i, whaari o, a le whaaru ai tono le tumalo. Talo fifia o le nei fo i aso, ia le nau a mata, ia ngā ruenga fo i lea le company, lea o lo tongi New Zealand, la tau te miti ia, ma tu ese le swau u mai tonu o tane swau o le manawa nui, lea o lo ta oto nei le lititai, o le talawhatai i le atu sa whata,
ia po ta fitoala foi mele ainga manos tala fia le na io ai na pau ale tala fa no ono o le mafai fo le no to toso to la nisi le va fo le ma fo fola ato lunga longa tek ina ia o lo ia tane utu ia le swau ona mai la ia le mautu I tane swau u le o fa tali atu I lunga o le wafu I matautu o le whalu lawe la tu lai mai tua le tua I o ngā ruenga a la ua whaatino ngā ruenga o le si I mā ua lunga o ngalu ia whapena fo I a uma ma meo au fo I lea mā lolosi ia ele o mawhai ai o na tū le lei fo I le waa lea a le ma fola lona ia lunga ia ai tātou talo I le tua ina ia malutia le soifua I la tou o lo ua iai lea nga waa whaapitoa e whaatino ai lea whaamoe ia ma maua ai le avanoa ai toi fo iai ia le ainga malosi ma lea tu San Fanta e toi whaongaina o nātou ngā te whale ia whapena fo I ma le whaongaina o tau mafa. Food security from the coastline, such as fish and all other isi ngota o le ngate whale ua masani ai. Le tātou wō, e tāle pese lea, sa ili ia se avanoa tātou talanoa I le tamaita ia ati, ia masali poti fo I mai le tātou whale ta vale le Henderson Cars. Chill, got enough entertainment. It's your boy Dougie, Jory. Seki mai fica só se si va suma sa ia tao. Ele ma foi se se na tua esse lolo foi eu so. Born again, born again. They born again, born again, born again. It's the born again. Yeah, here we go again. We gonna do it like we did it, how we did it then. So come and bring your friends, and let's all have a glance of all them beautiful cars, so let's make plans. If you win a whips, then it's money for y'all. I swear that show that will go on for the rest of the month. Yeah, we got lights, yeah, we got sounds, and if you don't cover your easy, we'll get numbers. I take it to the clubs, man. Then I take it to the house, man. 180 on the freeway, then she told she want a freeway. Car is laughing as the statement 65 was it from heaven, let go. Seki mai fica só se va suma sa ia tao. Ele ma foi se na tua esse lolo foi eu so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Born again. Yeah, ua fia ma ko e ma fuka I o se karia ka lapu ka avalenga ua e loa e uso mai le o valu lima Samoa e va man musika fa se ki mai e o fika ai se kuso mai o mu se fai o komu su yer bali su li ska ye pe os king of kasi fa ile mai ka kusa e fa ki era wala o ke le o ku longo fai mai ka ko o ke le ke ku wai pe asilo mai pe o rasta o ka ro fa ka lingi e fa sale vesi play my lola rhyme I say eva come myself side Seki mai fica só se va suma sa ia tao. Ele ma foi se na tua esse lolo foi eu so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Yeah, le born again club foi mai ouso. Ole ai ngai kasi foi ole loco. O mafukanga, mafiafianga, a ole right i e seki ai kama. Faile le lau mo fofa a maulo fusi pa'u. Fa sa vili kama ole manu. Taxi peloli, holen pe vengi. Ai se I milo la upiki apu. Tuma mai le base, wa uma se mangaku. Se ole bona ke ne fai ma le faku. Eva mai so gay, me uma
Ai pa mai skali mo makongi e born again. Ia le la, mai le au fai pese Duki 685, Born Again, mai Melbourne, Australia. Ia, ina ua to e lus fulman 5 minute o na tale o le tūlai ono. Ia leo whatas mai, ia le tumaita ia ati, fai fo i mafonga tau muli o le au fai ngalwenga ma le pūlenga. Le Henderson Cars, ia, whatalo whatu ati. Ma alo le soi fuman bia, ma alo fo ngā lua i na ua ngā Gagaifo, Faiva o le nei aso, ia, fio bai o le tāpol kalame, talo flava. Ia, malo se fo savea, ia langi mafu ia tu e rofa piona fa fo ina le tato por kalame le nei tu la le aso, ia, kolo manu ia lava mea uma le lufa malanga le, ia le fo ila lama fai u ia ngaruenga le nei aso. Ma lo lava ngā lue, ia o vai atu le ua afa tonu wa le 5. Ia le ngā lava ke ngā le loko a. Ia. Ia sa ole le, ia e tapuni tato le tato fatava le leonio. Ia, le lei, whaafitai. Ia, sauno ia, i tūlanga lo iai, ia, ngā ruenga le nei aso, ia, me se fo isi tātou whaalawi loa. Ia, o se ripote atu i le tato fatava le nei aso, ia, o le pisimasani lava lau Henderson kasi aso ia, o le wha solo lava ia sign up wa le malufula tunu sa whapea o na apalai mai i le amatanga le neiva yaso. Leo le wha lava ia lato sign up i tato a inga fo ilunga nei o kilani. Ia o le lava wha mua ia avel wha mua ia tato a inga ia malanga mau mai le lo. Ia o le wa mai a lato sign up ia la wa o toi o atu la lo me o lo no foi ia ai le o fa muli i ata so i lunga nei o kilani ia o le Johnson nei ia le la balanga le officer fa mai no application mai lunga online ale malu foi la sunu sa fa pena suina mai ne tai au ia o fa pe foi ia a tato promotion o lo whapea na whaalu i temi nei. O le tāwale e tolu le whapea la wang whaalu ia whalawilo e temi nei. Ia le o maua mai lava se tala po a whea whaau mai. Ia o le lava whaalu lava e temi nei. Ia o le wa ai lava le to tele le malo la tunu o lo whapea una apalai me le maso SUV. Le maso SUV le 700 if you tunu 4. O le whapeona to o tele le malo le tunu o le whapeona o na apalai me mata vale ia. O na le ta vale e au ngā mo ainga. Au ngā mo ainga to o tele fo le ngā li ima la whanau. Ia e au ngā tele ta vale lea ia mo le ainga to o tele. To e tele o le ale na lo whapeona alu lava le semine maso SUV lea. O na au ngā mo ainga. Ia o masavale e tolu le whapeona mau e mea alo whatupeta i lua whetala le SUV ma le Scorpio o Kiwi Edition. Ia ma le mato Mahindra pickup le mau le whetala. Ia o se taimi o iluma o na whaailoa tu le ilunga le social media. Ia o tāwale fau lua whelua lima le o tau nu o i whaitawale. Ia se taimi o le tu atu le o ata ia ma tulang fika pena o le tāwale details ina ia o ai fo se malo o mamalo la tunu e fia apalai mai matawale fo ia lua whelua lima ia lua tau nu o le SUV foi o le tuaina fo o le SUV e whai lava si vave o le sao o le SUV o le o tau nu o le SUV le lua whelua lima ia e se fo ilo na ia fausanga e se taimona tu asu leo asa ilunga ia mo le malo le tunu e fia palai me masawa le fōi e lua tau nu. Ia o le lona lua o tūlanga fo i o le apalai o le benefiti o le pensiona ma le part-time ia o vaenga i tolu o ta o sa vea ia e mana o mia lava le tangata full-time e ofa atasi matangata ia ona o requirements ia loe e mana o mia mai le finance e le mawhai ona apalai na o se benefiti po se tangata fo i le pensione
le mwhaiona e apalaina oe, e mana o mia lawa sa full time, e o whaasa sila application, e o vaenga ta aua na e au kona sila fia le malo na tunu, ai te le su mai i le mato ofisa e apalai sa tāwale. Ia, malo, whaktai, tā ua tila le mea nao, o whamanatu mai pēr. E ati a whai e le eisa o ngā luenga, pēr te ola le benefiti a olo i eista ngā te mwhaunu so swani o lo whai ngā luenga full time, e aluan ka avale i lalo lo swafa ai o le application. E so swani e tuoli tangata le na e full time, e wha malo si ai lau application. Vave e fwoi na maua lau nonga tupe, ia ma talia ina loa le finance, o le sa o lea, ati. Ia sa o le sa vea o tūlanga nai au le malo le tunu ona i loa ona o te lele whape ona nga i sa o mai e le o malamalama tili i le tūlanga lea e taulawa ona i esi tangata full time e o whaasasima o loa e join the application o le taavale lava e alu i lalo lo suafa ia au le tangata lea o ia le e sawe support support lau application. Ia, malo whaftai, e si vanga i pou e tau, e mele tā telefoni ma le tātua tusi. Ia, o le malisi tūlanga leo pa uia te a o whamole o no le tilingi e sanga sa tūlanga leo cashback. Ia. Ia, o cashback o Taavale, e maua lava cashback o Taavale. O Taavale lava e te lei e maua lava ia cashback. E te pen fo ia la le cashback i le Taavale o lo whapea ona ave le customer. E te pen fo i le Taavale le whapea ona e aveina ia le cashback fo i te maua. Ia whaapea fo i le referral, ia le fo i maua le referral. O le referral o se tangata fo i lea whazita inga o se tangata e te tana refer mai i a mātou. Ia so o le tupe la e alu sao ia te ui i le alu i le tangata le sao e palai o vaenga ia le whape ona masiling ia fo ia le malo na tunu ia o vaenga o manao le e maua referral, maua ia cashback i mato tāwale umalava i te apalai mai ai. Ia o le mato numero telefoni pe a te ue fia apalai mai sau tāwale o le o walu se lau fitu tasi ia o a o ati sili mai mo ati ia pe mana e apalai sau tāwale ia alole na ia email sao me lunga le mako messenger o le mato Facebook page Henderson Gas ia pe te su sao mai fo i le mato officer ia o le tasi wa wha Kevin Drive i papatoe ma lau whalo lava whaftai sa vea. Ia, whaftai fo i ati mo le tā porkalame nei aso, ia le whagia le tua, toi teimi o tutoe o le ngā ruenga ai whaasoi fui e mo le teimi nei, ia saunga le mu fo i lunga le ala, tā whenua i matalanoa i le aso a tai au, to whaase fua. Ia whaftai lava sa vea whenua i tai au, Manuela Fiafi. Papena fo i, ia le nā, tamaita, ia ati mo le tātou whale tā vale, le Henderson Cars wa loa fo i le tātou whainga paanga ma le nei fo i company ia e te mau le telefoni e lei se togi o valu se lau fitu tasi ia polo uanga i fo i o le latou tuatusi o le tasi iwa wha Cavendish Drive i nā i Pampa Toi ia ona tātou se e mai lea i le tātou whaafianga le nei, e momori ai oe i loutou ainga. Ia, po lunga fo i o le ala tele ina ua manaba ngā ruenga ma ngā Gagaifo Faiva o le atunuu i le nei fo i a so tofi ua tātou taunuu mai i ai. Ia, ma le wha moi ave wha le li leu ta vale, ole o mia kau lalo le apa. Sefe fo i ma le pensini la tau i awa. Whai asi tangu tā fo i o le pensini la tau, oi mai i o Samoa loa. O kako o le fu i fai a fu i si o kako o i o tātou i nei a mai sau i pu ti ia sau la ia kako i spa whane i atu ia mai anai musika ia whanofo fi mani ai lau ti e atu i le mauta ma le laua i lau ma nabanga ruenga.
Alofa Samoa. Waule ne yokas futialu. Awal suia ngila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. O se pao pao pe o pe a ilunga o pe au Wanga ulo na la ma ua ta fea ilea Umotu o le taula ma ua ta fea fo I hong foe Pe o le ngoto o le maa Le le ai o se fa tai mai o elo ule o mamoe le tua o Israel
tai mai le tua apera eu vai 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 a pesi mai fa so mai le sami o te alanga I lo utama lo manuia oi le langi o lo papa oe o lo olo o te malu I ao o lo utua o lo utapasa oe o te tohe e ai whanua o lo utapasa oe o te tohe e ai whanua o le po malulu I le ai se I e afu le au e vevela le la o le matu o le afu ua tau faa le tunu tu ai ma le mawhawhau o le ai o se leo I le alanga mo tau wala au tau tai oe le atu o le mona sau sau le atu a u Israel le ova au tau tai mai le tua apera Yehova au vai 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 a pesi mai fa so mai le sami o te alanga I lo utama lo manuia oi le langi o lo papa oe o lo olo o te malu I ao o lo utua o lo utapasa oe o te tohe e ai whanua o lo utapasa oe o te tohe e ai whanua a pesi mai fa so mai le sami o te alanga I lo utama lo manuia oi le langi o lo papa oe o lo olo te malu I ao
Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e talo falava. Ua tele company whaatau taavale. Ua whaasala ina tono New Zealand. Talu ai le usita ina o le whaapi ina o le SIM card. I whaamalama o taavale o loo whaatau ina i tono ala tau loto a whaatau taavale. Tu sa ai mai inga o tu la fono tau whaatau taavale. A whaasa mo ina le SIM card e au noa ma le suesu ina o lona winga o le pepa anga sala. O mawai leo se manatu pe ata atuwa ai i awa onga wha le tuspa ia. E whaasala ina le atua le tangata. E whaafiti mana nā lana lang sala. I lalo o e inga matu la fono tau amia tonu le atua mua. O lo whaafiti mana nā la wang sala. O lo te ena lea o le upmoni e anga sala tangata uma. E lea i fo i se amia tonu i lalo le la. Lua? O lo te ena leo le alofa wha maangalo wha mauni o le atua. Pese te salamu amuia le tangata. Ua wha maangalo ina lona sori tu la fono. Ma ua uvitia le atua la nanga sala. Lona tolu. O lo tau pepelo ina leo le atua. A whaitou te wha pea tātou te le ianga sala. Ua tātou whaia le atua. Ma pepelo. Ua tātou i loa nei. I lalo au ia ingo tu la fono wha le ameo tonu. E lea i lava se tangata e whaola ina masao le malo le atua. I sana lava ameo tonu. O lona winga. Wa nao tangata anga sala. Ua ta ua ameo tonu ina ile whaatua tua ia Yesu. E whai mo lato le malo le atua. Whetalai Yesu. O te le sau mo e ameo tonu. Ai mo e anga sala. E te fiu ena nālau sin card mai fofonga o le atua ameo tonu. Ma le malama. Talia nei Yesu e vea mau whaola. Ma ta ua tu iaia wanga sala. E ta ua ameo tonu inai oe. Mana tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
In this update, US authorities are battling to contain the worst wildfires in LA history. At least 5 people have been killed, thousands of buildings destroyed, more than 150,000 people ordered to evacuate. The 6 fires cover more than 15,000 hectares and are being hurled along by strong winds. Los Angeles Fire Department Captain Sheila Kelleher told CNN all of the fires, apart from one, are uncontained. It's rough terrain, and the only thing I think, have going for us now this evening is that the wind is definitely starting to die down a little bit. We'll take anything that we can get. Fire crews are racing to contain a large vegetation fire that's threatening a number of homes east of Whangarei. Crews were called to the blaze between Onerahi and Tamatirau about 2:15 p.m. Whangarei Head's road's been closed between Edward Road and Tamatirau, and people have been asked to avoid the area. The Herald's Rachel Mayer's been watching things unfold. The control centre is just a few metres away, lots of personnel on the ground there with big aerials trying to speak to the people fighting it up on the gully. Fire and Emergency says people affected by smoke should close their windows and doors. The Housing Minister says wherever unruly Kāinga Ora tenants go after being evicted is up to them. The State Housing Agency's taken homes off 23 tenants in 5 months of last year after the government instructed them to go harder on abusive or disruptive behaviour. It's up from only 4 evictions in all of 2023. Housing Minister Chris Bishop says if people still can't behave after 3 strikes, the government won't be providing them a house. Ultimately, there has to be consequences for bad behaviour, and that's what Kāinga Ora is now doing, which they weren't doing previously. A Mount Maunganui beach was evacuated this afternoon after a 2-metre shark was spotted in shallow waters. About 50 people cleared Tay Street Beach. Tay Street, Omanu and Papamoa beaches have since reopened. That's news. In sport, Belgian tennis pro Zizou Bergs has come from the outer reaches to beat Spain's Roberto Caballes Baena in the third quarter-final at the ASB Classic in Auckland. Bergs was smashed in the first set but recovered to win 1-6, 6-2, 6-3. The Black Caps hierarchy believe the jostling for Champions Trophy selection will ensure no let-up in Saturday's dead rubber one-day international against Sri Lanka in Auckland. Batting coach Luke Ronchi says all players are well aware the squad for the 8-team global event will be named on Sunday. It's world tournaments, you want to be involved in those things. They're pinnacle events, so it's always an exciting time, and you want to go out there and do as best that you can for the team and help the team go as far as they possibly can. So it's exciting. It'll be exciting going into it, playing some good cricket as well. The NBA's top team in the East has beaten the best of the West, with the Cleveland Cavaliers edging Oklahoma City Thunder 129-122. That's sport. I'm Jodie Gill. Ia lena, ua taulunga tuai ma tātou talafou I vai whanua I le ngana peritania I le wono minute o leo o te ai nei tu lai ono. Toi whawhenua I atu, ia ma toi whatalo whatafo I mo wholo whatu I le pa ia maulunga o le tātou tunu. I la tau le au whainga ruenga I le so, ma lo le ngā lue, ma lo le tauatai, ma le whatotoa. Ia o tau tiute, ma o tau Faiva mana ia. Ia, le nā ua mapu atu I mauta malawa. Nisi o lo iai pe lungo le ala tele le teimi le nei. Ia, whaamanu I atu I atu. E malau whainga malanga, o le au ave pasi, o le au ave kuria, ave loli. Ia, o le au ave uba, uba eat, ma le uba kawhao. Ia le na. Ia, whapena fo ia I lato o lo o sauni atu, ma tāpena atu mo le sifi pō, o le awhiawhia nā nei. Ia o mo onga le lei nā. Ina ia mawalo tau saunga le mu, o fo I le vave fo I lunga le ana tele, ina ia tuu I hate o se teimi talawhi ngai ma te le. A wau le teimi le te alu le sifpo, o le teimi sili le nao na pisi o le awala. Ia maku o I ma pā I fusu anga nisi I lunga le awala. Koi mai le limo, le sili le lida e whaalawangi le limo. E hanga upu mata, ngā ma upu, ka I 5 kilo kalama ia. Ia whailo matulinga lunga le awala. Ia alepo loka atoa, ia kulo la vevea. Ia utou sisila iai. O le lava papale ma le ono sai. Ia. Wa ai le le bao lau ta vale I luma oe ma le matua o lisi ta vale. Wa te mila neo le bumper to bumper. Ia ala kulo le si fia ai le pamba le si. Ia kisi lo I le pamba le si. Ia winga maari e kaukari e. Ia le tau te whalongolongo o luma I lunga le ala tele.
Ia ai fai I lo ma fau le le. Ia tu matamanga ia le tele o sao fa tu langa I lunga le tele. Ia na ona pese tu lava ba vatu ia le fautuanga ma le tu alalo. Ina ia aua le e tautili moe lunga le ala. Ia ma fa pena fo ona maua lo saunga le mu. Ia ma le saunga le mu o isi tangata awa le awala lo kuinga. O wala whaia mo tangata lo tele ina ia wha ngā. I taimi uma, ia ma wha ngā fo I ma le to mai ma le ata, ta mai ma le tūlanga o le common sense. Io, ne ala uto wha whonga mai nei ia, se lau 50 eka I le taulanga I Los Angeles I California. I le tele o tangata, to 5 mali liu I le afiolo solo I le teimi le nei. Ia lo o tau mawhai lava ma o mai isi vaenga o le atunu. O isi stete fisosoani. Ina ia tape le afi le avatu le whaafonga le atunu. Ia ona o ua tele mea tō tino ma whale fo I o tangata ua whaaleanga ina ai. O tātou la, o le afi lele sosolo I whangarei ma tauranga. Ia ma tau tia fo. Ia I fo I tātou ta aingo o lo nofo ma alala mpapa au I nai whangarei tauranga. Ia mai le afi le nā wo so ina ia auto. Auto rapta ia I fo I auto I le si ufonga o Samoa. Ia fai I ese fua fuanga. Pa ua vaven ko wo. O ese ma le no fuanga o lo anga I o tu ia le solo le afi. Ina ia mawalo tau saunga le mu. O tātou tala dola I le mele o me o fale I o fale ngaina. O fale la I nei New Zealand le li poti la ta mai lea o lo I ai nei. Luas furma le tolu a inga. Lea na tu tuli. Ia po o tu tuli fo I ese ele kainga ora po le Housing New Zealand. Mai fale o ne malo lea sādu no fuai. Ono o a mio le pu lea. Fa I o le fa le anga ino o mea tō tino o le malo. O fale nei. Na whaia ele state housing. Ina ia mapu I ai o tātou tangata ai o le aunga lava. Ina ia mawhai o na whaaputuputu waisi na se leni e whaatau waise whale o oe ai o male tō ainga. O na utau me I la ia le tō whale whaatau. Ai me I atu I tangata o le housing. O tangata lau tele. Ina ia no nofo ai whale ia. A le ripoti la le au mai ne le kainga ora Department of Housing New Zealand. Ua matua I ova lava se mea I. Ia mionga tangata disruptive behaviors. Ia pe o mea fo I le whai nei. Fe ei mai ai le tae au. Ma ola me o la au speako la au te telefo I la au pese. Ia ma pepese ia le po ato ta ei solo mai fale. Ia me o ati ki whangu mo mea whapena. O le ta uai le ripoti le al kainga ora po New Zealand Housing. Le whaaroalo o tangata o lato maua le awanoa. E no nofo ai whale ia. Ma tau ngō fia fo se mea tutongi. E le tutusa ia whale o le Housing New Zealand ma le kainga ora. Ia ma whale o le normal market rental. Ia, le nāla. Au whaafonga mai la ia nisi fo o le tātou o tunu au te ilo. To tele tangata o le tātou o tunu. E no nofo ai. I te tonu. O mauta ia ma whale ia o le Housing New Zealand. Tātou whaaloalo ia I ma tātou whaafitaia le awanoa o tātou mauai, mautou mauai, I le mauai o le whale lea. E mapu ia I mo le nevo I teimi o le soifuanga. Ai le o le oatu, ua whaaleanga. E pule arka ngaka ia o la koe whaapopo fo I esisi me I le whale, alo ngā o wako esisi vaenga o le whale. O te matua I oafu. Alano o whai atu te ofo I le mea. We don't appreciate and be grateful for the opportunity to actually live in one of the kainga ora or Housing New Zealand projects. There's no respect, disruptive behaviors, and also, o le whaaleanga mea. Whaaleanga, ia whale. O le tala le nai, lapata ia antuai, ia le tō telo I lātou fo lea,
O lo o ma wale ava noe no foi I le fale le tango I teu wha mana ia. Teu wha au le lei o le nai te no foi. E atu foi tangat alwe koko wha mangingi la au I fafu. Io e. Ai le o le avanto le ava noa. Ia e tātou tangofi le whaleanga. Ma loa I le ina. You have no respect for yourself and for the kind of environment that surrounds you. You know, fai whalei whale o le tunu, fai whalei whale o le. La whawheranga e ung whawhem, e a fo I e whapenganga whai o le ngā whale e rei so whale. Se mai lau talandoa le pō na pō le matau tia o le tāpua inga Australia, New Zealand nei, ia whapea fo I le lalo langi atoa I le taimi. Ia na whetau iai, ia li siampini o le cruiserweight, ma le IBF cruiserweight, siampini Jai Opetaia. Congratulations. Wa le au ainga umala Opetaia, sasui fua umatu nei West Auckland, New Lynn, Kelston, ia ma Henderson, ia ma Avondale. Ia leo wanga I atu ia nai tamama tina fo o tangata wha vai o le ainga o lau Opetaia o lo to tele pe lava I lata waltasi le ainga o le latu taleni lea o le auso tama sa latu ta alo le ta longa ia mamatu tu ai fwai lava ma fai fale kalapu ko leni ai ia tama ma le tupulanga talavau lea wa se e Australia o lo o fa pena o le fa o pe lea taleni o le fusu po le fai pele e le fusu anga la le po na po ia o tile atala fo e fa lele ma ave fo I le ea ma le malunga o penga ta whailangi e le ri lea sa fusu ma le sunga a chai o Opetaia I le po ana po I le panga lea o le salau iwa sfuru ma le 5 kilo kalamba o le cruiserweight to titia o I le heavyweight ia lena fusu anga mata ngofia na chai o Opetaia versus David Naikira ole unga le vams ole fusu anga alu lunga lau Facebook page pe alu fo lunga ole YouTube channel Jai Opetaia versus David Nika, a 4th round knockout, cold and deadly. Kalimata tia. O le tamu sanga lo na wha lava le nā, na wha umai lo I nā. Ma wha moe ai lo I lalo le pou. Pe ala e moe le lako ai. Na matua I langa tu tonu ia fōmai. Ia ma I lato fo I o le au wha tonu o le si tu o le tulimanu o stamasia na fusu ana po ma le alo Samoa, le sempini o le langi IBF Cruiserweight Champion of the World, Jai Opetaia. 4th round knockout. And it was a deadly knockout too. Ana pa u inai minuto o le amatanga o le tamilisang wha. Ai saulo I le tamilisang I le whai unga o le afo o le tamilisang luna whale na. Ia. Ua tape mori. Talo whai. Ia. E whapena lava winga o mea nei. O mea fusuanga. Tasi ale tui. O mea le tui. Mane mea le moko. E le ise mo. Le isonga mafau whau. E le isonga mafau whau. A o le tangata le unga ia moko. E nā te loa whaatonu fo lau le me pā I le moko. O le ātau nuu iai. Le anga vale po le taumatau, po le apakaki, po le kolosi, po le alava. Ia le nā. O le taunu unga le nā. O le moe, usu le pesefo, le moe pepe, tumu tumu, o ilalo o le maia. Ia le nā. O le tali le nā, le tangata tauru I dui. Tele o teimi sa promote ai fo le nei fusuanga. Ia. Alu tala I lunga. Pia o tala isi awali I e fe mai kongi ala kou. Lafu mai le tupe fa I fusuanga ma savea, ma ai, ma o fatalo fai.
Wai fia mata ngā I lo wawa. Ai o whai lau mesi tono le mai. Sauma mai ngi au pakeke. Awa mga ka kia I le mai. Ia ka pingi uma makangaka I kui lau kurimang. Ia le nā. Ia tala le suanga le vātele tātou tali e fu e vai ngā mukua. Aka e mai vau tu ua ni na ua manava ma whaalongolongo mai. Ta alofa vau tu ua. Alo le soi fu mduia. Ia, ma alo fo I mō ngā ruenga sa whaatino le yaso. Whaatalofa tu le sunga I le whaife au pastor poe pea. Ia ma le e kalesia I nā I mangele. Whaatai le langolongo sua I le au onlanga. I le siufonga Samoa. Ia me se fo I le tātou vai o le ola. O lo o mori atu. I lea vai aso, ma lea vai aso. Whatalo whantu I le fionga a fontia o loa. Ia ma le au nanga ma le tutua. Le tourist Samoa o nā o tau nuu I le tātou vai. Ia me se fo I le uso ia reupena. Lo le sio mika mai I Brisbane I au se talia. Ia whamalo tu fo I o nā mo iai le si tātou maketi le nā. E anga I fo iai o tau I nai Queensland, Australia, I Brisbane. Tue le whamalo, ia, ono o le talitununga. Ua malo lo, mamanui ai tangata. Le tā ua le nā. Vai o le ola, o le vai whanatua, na whanau mai I mawhauwhaunga o to ina mātutua ma ono mātutua o le mātou ainga. Sa iailo lātou wanga waa ma le to mai whaana mua. I mea nei o tau la sea Samoa. Ia ma le whainga o la ko vaipeno o whaia tufoi. Ia, ka whewhi pe anga whape o onga ngi mea ma whioki. Kua lewanga mako whioki a wā. E le testinga e le to ina ma ono mātua lea le vai. E whaainu oi nistanga te vai. E whainu e amatu nei o lātou whanau. Lunga winga anga o ki ase pona ule wale ai o Gagaifo. Whapea oi ele eila e o onga si mea le. E o ki ele kanga kaile ne. Ea le nā. Wawa ai e tu lava ile. Ma le tutoa I le tele o I lātou o lo komeni mai lunga le tātou. Api o Folinga I a whapena foli tātou YouTube channel. Ta ua tele el whaaria lava o tau whingano. Meo lo o bevesi ia ma ngā se ia le loto I whale o le tātou o tunu pele I Samoa. Toa le tai, Samoa, toa le tai. O mea lava nā te tai la tau I e whailea teimi. E eri e lisi te tai le tuunga mau o lisi te tai. Langa I foi lunga ele. E lisi te tai se mea eri e le pu o lisi. E whape nāo na whetu ia I whai o apoa. Taimi uma. Ia ai ulava fōi na malu le tai. E lei fōi se malo ma se atunu, ma se ainga, ma se nuu e popea. E I tai au malama. E fōi tai au e soa ina ai le tai, ma le mautonu ma whauwhaunga. Ma le iloa ai, o ie au I a o ie au I o. No mai la ia leo ista ngata tāla pepelo wha mai oi lato e tu tū leo ngaton. Ai matua le malama lama I se me ta o se tū so ngaton. O le mea te tami solo I le vale na. E ke sai step solo I le vale. E te loa ai la ia lea ma e fuafua I le vaenga o lo o lato au maia le mea mo I ma le ami o tonu. Ona mwhaila ia lena e tango promote mea le leina. Ai te le fia promotina se mea. Ia ma e tango e wha mapu e poe se mea sirio na mata ngā. Tau wha leanga. Tau whau ina ia wha leanga. Le tamari anga o stangata. Le alala le nā. Ia au te whai atu ai. Ina ia alofangia le tātou tunu. O le teimele nei ufele leisolo I whailunga o le vātetea malunga o penga ta whailangi. Upu lava e ngatai upu. Ia. E pulea o I au upu. E lea o I e le matapia le mānei e le oa o sou ka māma o sou ki ngā. Kere I whanga ua koe lo umangawa nkanga ka pua a whapenga. Ngutu pua a whapena vātul whafonga bai ele tino.
A whaila o le tu ai ngā mea le nāna e tupunga mai ai. Ia o le nā lava o oe lava le nā. Ia. Pa talo whātu tupuola, tu singa, ia whapea fo i si mamao. Tamaseu, ia o tu umalava. Share our program. Toke tupai, talo lava. Ta ngofi e tufal tātou porklame o tau sila ia i le tāua tele o tau share le tātou porklame ma tufal tātou porklame ina ia mara malama tangata asto na i le vai aso se vai atu nei se lau fitu spul ma le tasi afe 171,000 people watched, shared and also laughed and commented on our program. Aso ana nafi se lau se fulu ma le lua afe tātou tele o talanoa ini polkalame mata na o le taito se lau. E le o tātou talanoa ini polkalame e tai afe. Le talanoa se fulu afe, lua se fulu afe, se lau afe. O nei loa le ina. Le tāua tele o issues ma tāua o ma tā upu tātou talanoa ma whaso iai. Ina ia manino ai le whaafonga ma le māla ma lama o le aturu. Whatalo whātu i le tina ia whaalawe lawe. Poe la ulu ia ma le tua whine fo ia Yvonne. Hokama o tu umo le tātou a inga. I Hawaii, ia ma Los Angeles, i California. O lo o momoli atu o lo whaanga o le tātou tina. Ia whaapale pale, neurua i ali i so alo. Whaapale mata o le alofa la vea mo o le tina anti ia whaalawe lawe ia ma le tua whine fo'i ia Yvonne ma le wha moe ia umilau manosi ina ia whailau si tseni New Zealand ma e fo'i mai i New Zealand e te lua wheilua i ai ma lo mātou tina ia na ola ia le whaile tau pensiona ia po le tau superannuation okai o lau te talo le na ina ia umi le soifua o nai o tātou mātua lea ua maua nei le whaamrianga lea. Ia, e whai o lātou sitiseni. Ia, ma toi whaapopo nisi tau sanga stele. E tali ai ma enjoy, ma le fia. Ia lātou se leni e maua mai. I le whaamrianga o sitiseni. So, the Samoan, the New Zealand Citizenship Act 2024 of the Samoa Act 1982. It was truly a marvelous Christmas gift. You know, a Christmas present and a New Year wonderful surprise for all of us. Mona yo tato matua, mona soifua ma umile soifua. Tali ai nai nei whaamrianga. Aile ngata po ile nā. O le anta ua ai o le whaamama a venga mo i tātou le whanau mo tātou wainga. I le taunga tāwai le ingi pili o tangata nei. E lalo ane le sfulu afe, po le lua sfulu afe, toso afe. E whai mea mai lunga. Lima sfulu afe, se lau afe. Ini ta o tonga whai o fie. Ia po la lava ta o tonga lo au mai ai. Ia, na umala ia lea. Toi fo i Samoa, ai to tongi e le whanau i le te leo le piti. Se i vanga nā o au mai i le tamama le tina na i lalo o le polokalame le malo e au mai ai i a tangata i whafo i lalo o le scheme le nā. Nea fo i lava e vivesi e lava. I le mata upu le nā o le medical health scheme a le nupi wha. E amata mea ai le nupi wha i ana le au whaisau whanga e tolu se fulu wafe ma maua i la ia leo le tolu se lau i le tausanga Efeso swani le scheme le. I think it's a very nice and very thoughtful scheme but needed a lot of other information ma ia iai ni teu ngā le leiwa le wa umana pasia awa so se mea lava le amatanga ia le mautonu wai ma fau ia ma masalomia pe whawhea na maua tupe ale au man tau no le fionga i le tei whono ma le au wala im whai o na maua i tupe e whaaola ai ma operate ai ia lea fo i scheme
e tā ua tele mo i tātou. Na paua tangata ia e lātou te ele scheme. O isi tai o le atunu. E mumusu e o si taulanga maola mo isi, ai leiloa. O la e tala noa mai, whawhera pe asfuru ata usanga o te le mai o te le alu se fo mai e le whainto. Aia, e se unlane mea vane i le soani i lau atali po lau afine po o lau grandson, po lau granddaughter, po o lau in-law. Le la mai mai ake le mai, o ia. E bana il tu fa pena i upu whaingo fie i nei mwhai ei, ona maana malamba le atunu, ose mea le lei. Ioi, e o tosi sila nei la, i Amerika, le Obama Medical Care, po le Obama Health Care, le utu lai mai Donald Trump, e fatu ei, e le isana medical care, e le ifo se medical insurance o tapena il te malo, wa lewa mana o e whaaleanga ia le Obama Health Care, ai le mawhai, ona watu seisi plan e sui tulangai. He has no plans. He has no actual plan for a health care. That's why he can't replace Obamacare, which is a health insurance medical care. Mō tangata umo le tunu. Tātou tū la lata i le teimi o le whauina ma le whātou tūina o le Presidente o Amerika. I le aso luas fulu o le masina le nei o Januari. Tātou tilo i ai ua o le vai aso lea. Aso luas, aso sfulu mareiva. O le a whātou nu ua i lama. Ona whaia matola lau le whaasalanga. O mōlianga e tolu sfulu ma le wha. O le ala fo le nā ua vave ai ngā i o ngā a le federal judiciary. Po o le vaenga o whaamsinonga. A le federale. Ina ia whaia mua le lauina o se whaasalanga. A ole i o le aso mo le taimi e whaatautua ina ai i le tamano. I la kalikari i mo ina i o tātou tangata mādi e fo i le ne. I le o e alo alala ma papa au i le tātou i Amerika. Forensic police. Ala tala fo i leo o toi avatu. Langa leo o lo iai pēa i au notes i aso taimi Pemai. Pemai le tala tilo mai. Ko ke fiu lava feika le fast. Ele o koe ango ku lava seisi i mea ko ke sai ai. Mai maule taimi. Ia. E apule a o ia tilo mai. Ia, pemai mata yo. Ele lei a le polokiki. Ai lo te lo fo i le tūlanga i eitupe. Ia kako pisa lo fo. Vai ia efa lutelu. Ai peia ele aise me o tupu. E apia mai la vailunga. E sa oa o e pepe. Ala tala le la fai atu. E sa oa tala lo matua o le matou. Nu ulena o whalongolongo e. Ile mata upu lea o le maliu o tu au. Whamai kala lo makua. Whangulai saksa ki bei ai ule whare o mai. Ia, ngā. E fiua, e pei ala kala fo le whaiso e ko inga i e whamai. E fiua e ufi. E ufi me whapulou i ale. Ka bai mō le kāngoa. E ngā ke wharongo kua ngā e o ioi mai lap. Wale i o whak whamai e ke whiua o fuwhil ka mai mo i lalo le kāngua e ke whaarongo kua lai o ioi mai i ale na ioi e sa ole le e pe i ale mata upu le i le mali o tua e whiua tau tuu i lalo. It's going to take a very, very long time for this to pass through us without any conviction. Ole ai morianga. Ma ye foi lato e isi ole amo lisi vaenga e isi me ole amo is tangata ai le tangata au tu ole mea. There will be a finally
the main suspect and the main culprit will be revealed. Mark my word. Malama lele ya melena. Ona o mai leo la utala noa. Au la utala lava lena e fai ua iai. Faa mole mole. Lau fionga ele tumai tai pare mia. Faa mole mole lau fionga le minister. O leo leo. Faa mole mole lau fionga ele komisina o leo leo. O le uso. E uso au le komisina. Ko uso au ile fionga le minister o leo leo. Ai koe tua fafine. Ia te au le fionga le saufa apito. Nela o fai atu ai ma o te talo atu ma. Na tui atu. Ma tau le mau. O le a whaingo fie lau tō ngāruenga. Mai o le a tangia i fo i lau tō walo lofa i a Samoa. Whai le mea sa. Au mai ia ni leo mai fafo. La tau te sua ina le mata au pule nei. I'm sure a lot of them will enjoy and will be happy that finally Samoa has applied some common sense in terms of help, asking for help. Let alone it will be done for free, at no cost. Mau tal tonu fo ia fai fo ia tutongi. Awa o tātou whenga whare wō ia ma isi atunu uia. I mawhai ai, una lātou whesoso ani mai. I le sa i lingo le ami o tonu, ma le tangata, na maliu ai i atua. Te ofo au le di tangata, pe am whai ona sa vali solo, whai alwa i atu I, masau I, lele ane o, lele ane whea, tala noa atu I. Poi e se mea o ola ai. E malosi ai. Ma ave ese mai eilo na mafau I lu I tau uma o lo o faa sanga atu ai le au I a te ia. Ma salu salonga o tangata. Ma mafau o tangata. And mind you, this is allegedly due to some allegations, but ele se o tua ia. Ai asala Faiva, asala masa, ai asala masa. And olana lava o mai tu la fono pe ona sauno ele tu mai tai par mia ma wala usile fio ma fo ia tato le tu langa ye le vaenga. You are still innocent until proven guilty in the court of law. Au mai ni leo whapitoa. Mau te lofo I a tātou pepese whatasi le pese le nā. Au mai ni leo whapitoa. O mana case. Ala I ai li poti na whai. O le tātou te iloa. E iai isi li poti na whaila. A o lea au mai. Ele o tango fia, ma le o lo tea. O le siri ai sa. Why? Why have other issues become a major priority and consideration of the Department of Police, and others that were filed earlier before have not been touched or even been looked at? Le ala le nā. Toi fo I mai lau tala I le mata upu lea. Ua avea so tanga wha le tangata. Wha le a inga. Ma awala ua mawalunga ai le mata upu o le conflict of interest po le fete na I o la ngona ma manatu. Pe tausi le tula fono, pe wha mamalu le so tanga wha le tangata.
Pe tausi le ami o tonu o lau tautonga. Pe whātua nai. Pe whaalolongia le whaavae o le atua Samoa o le atunu Kerisiano. Pe furi ai le tua. The oath of allegiance have become less important and of value rather than the conflict of interest because of our relationships to each other as families, our genealogy, our ngafas, our fesota inga whale tangata. You know? Amen? Amen? Ele da? Amen, aku mai wha, amen, me o ia, so, ina ia, tātou I loa. Awai whaalongo pēr, o tātou te tai, o tātou waungani atu. A maintinga te whau. Au mai se whasoso ni whau. Tele mele lei o le atu lai mele nā mea. E le ngata o le a wa uina ai le lei se to mai manianga wa fou mo tātou leo mo tanga luengo leo. Lua o le a tu e se ina ai ia le sai o le atunu matua inga e whai le atunu ma upu le anga e le lafo e le atunu I o tātou teitai. Tolu o le a mauai le a miotonu ma le whaamsinonga a miotonu e nofo fi le muai and bring a closure to the hearts and minds and the family of Tuau and the rest of the country. O le a tāpuni ailo, lea mataupu, matanu mate I ili mamate, ma whaafi le mua iloa a nganga o tangata ai maise o mātua o Tuau, ma le atunu watoa. E ai se se e ngā me a waku se. Okay. E mai ar kala wawawing. Ia whai a se I pā, Whai a se I pā mai, Talo whai, talo fwoi o le suanga le vātele. E momoli e tuai le fe au ma le sa vali. O lo musuia ia ue le nganga o le tua. E tau o na whaai loa. Mea ia. E ulu fia I fwoi la ngona ma loto iste ngata. O lo lātou tau māna malama te isi fo le mea le tupu. E fe sosoani e fwoi e una. Ma tau wānau iste ngata o lo iai so lātou māna malama anga. Ile mata upulea e o mai iluma. O mai iluma. O mai. O mai mata o mai. Ma wha matala mai. Musu mai. A e musu. E tau lau ingoa mai a fia. Sau e tau mai I ale a tau savea. Ona o walu lea. E whai le mea lena. E alena. Ta ua tele. Nai tala lata mai ma tulu lo pea o tātou tūla nata I le whainga pānota o le lua afe lua sifun ma le ono I le masina. O aperila o le tausanga fau. Ia, no ba mai ato sao no fo I le fionga I le komisina. O whainga pānota ma le komisi o whainga pānota le fionga. Ia to le fōa tu I whelolo John Stanley. O lo wha ngā solo pe le teimile nei ia le lato le stala ino o swafa. Ma tangata. O tangata a tau au whai a toa lava le atunu o te tau. O na anga waa lato te le stala ma whaia lato pālonta. E tusa le ma le se lau se fulu ma le fitu afe. Lua se lau se fulu ma le lima. Se lau se fulu ma le fitu afe. Lua se lau
lua se fulu ma le lima. Ia. Alanga le lau tano mai reti si manu le mata upulele o le corruption unit, te mana tua foi. Na o pese mai lava le mata upule nei. Mai lava le amatanga, ma o whatala no i naila auli, i le ala ngā te tau ona iai o se committee whapitoa, pa o se officer whapitoa, pa o se unite whapitoa, ale malo Samoa. E tau o le Serious Fraud Office, po le Anti-Corruption Unit. Lea la o umane whatu ma whawai. Mai au taltonu foi. O le tasi le nā ofisa e mawhai ona awe iai. Ia ni mōrianga mani mata upu. E a fia hai ia le tūlanga o le whaanga se o tupe a le malo le atunu. Po seisi foi ua tango lima. I tupe a le private sector. Po pisi nisi ma company tu maoti. Ni mana yo leo wa atua. Ua talanoa mai ai. For my Alex Chantui, David has not fight someone like Chai. Totally tits. Yes. Nana for my alta la Chai optaya. You jiggy. E mai si upu masoana na sa uitua o musu e whai atu na chiki la na talanoa e optaya. Mai le se lau sfur ma le fitu afe lua se lau lua sfur ma le lima o le whaitau a whai o tangata Samoa i sa la whai matu mua e anga vaa i le panota e na o le tolu sfuru pasene o le na whai numera o le whato a mai a ona uma o na whai a latu le stala ma wato e wha maumawina i lunga o lola fau ia o whai nei wa o umana kilingi ma wha mama wa ese i fo i maingoa o tangata ua lewa na maari liu a la e whai ala tau palota ma tu maupea i lunga lola palota a le i tu malo ma le i tu malo wa whapena fo i una kilingi ese ai ma vai mama ese maingoa o tangata wa lewa no ese ma le tunu le o no fo i nei o i Australia ma New Zealand ma isi atunu o lala Ia. Ma eu le te leo le ngā luenga o lo whaatino e le fionga ia to le fo le whaasina ia po le komsina fo i o whainga panota. O le mea la o lo i le teimile nei. E wha ia vaenga o au ia ale komisi o whainga panota o lo o whewai i le atunu atoa i sa vai i mauponu. Manga i atu inu uitua whaftai mo lea au unanga. Ua leo mai tangata e pu e mai le pasi i a pia i le ofisa tu tonu i molunu. Ai ua o i tua vaenga o le au whaingaluenga. E le ngata i tu mua ai whapena fo i sa la whai. O le wha moe o lo i ai le teimile nei e tauno o antu i a se tema o le tausanga le nei. Ia. Ua lata i se iwa sifur pasene o tangata ua uma na whaia lato le stala ia ma whapena foi o na pu e o lato wata ma whaia lato fingerprints biometrics ia ma whapena o na whaia ia le stala ma le ata and fingerprints o le a whaia foi seminar o seminar nei o le a whaia o vaenga whaa o onga, ea o uinai ia le au whainga luenga. A wai tusa ma le lua awhita ngata whainga luenga o le amna o mie ngā rurue le la maso. Si va ai pe mo so ua no whainga luenga o te aluai. Because there will be a lot of people that will be needed to help out with the general election next year in April 2026. Lua awhita ngata whainga luenga. O seminar la nei, o le a whaata otoa i nā mawha alawi loa i le au whaingaluenga. Ai me se fo i tangata lau tele.
tula fono, whainga whaavai, ina ia malamalama tangata whainga alwenga, ole matanga alwenga. Mai ole a watu e fesosoni le aso lea. I tula fono whainga panota. Le ale tā ua e a laiona e palota. I lalo le marusi anga o atu nuu wha temu kalasi. I say, why do we vote? And why is your vote very important? La mea leon tātou palota ala mea leona tā ua. Lea foi whainga whaavai a malo o atu nuu wha temu kalasi. O le whai o le palota. O le whai o le palota. O se a ia te tau wha le tangata suifua. Wa tu ina atu. Pea whai ua e anga waa i tau sanga tala whenga iai. I lalo le tula fono. Ina ia mawhai ona e whiriwhiri. Le tai o lau atunu. Po tai o lau nu, tai o lau i tu malo. E tau ala mai i sui whai pule wha atutu o le ata moe. Mo le pale mene o Samoa. Ai whiriwhiri atu e tātou ia o tangata palota. E le ngata la i lea o wina i o tangata o le apalota. Tātou ia la o e whiriwhiringa. Ai o le a whapena whi ona wha manino ai maanga waa. O i la tau. Lea o le a tau whetuli e a vea masui tau vā. O lea i tu malo, ma lea i tu malo. Tātou malama. So that we have a knowledge, shared knowledge of rules, laws and regulations of a voter's responsibility and also as a candidate. Tangata palota mo le tangata o le ahalu o le sui tau vae momoe. Mo le palemene. Ese le tāua o mea iau au mai nei. Ia o le tulanga la leo a saudo iei ia le whaasina ia to le fo le komsina o whainga palota. E o mai lava le teimile nei, o leo o ta tala le online. E mwhai ona whai atuai le tātou registration online. So se mea lava, so se atunu. E leo tō tele nisi o lo lātou whaungaina le online registration se i wanga nā i lava Samoa, lava lātou. Local people are using the internet and the online opportunity to register themselves in Samoa. Ai le o tō tele nisi o tātou i Amerika, New Zealand, Australia. Tātou tele o whaungai nā tua le service lea. A le si vaenga sili o na tāua. E le mawhai lava o na complete la registration. Matalia i na sei vanga nā wa e taunu wantu i Samoa. Mana tua foi o le tula fono le nei o le na tātou ta pisai. Ona o stasi o vaenga le lava tau lea. Ale whātutua i le tua Samoa o tas. E taunu mai. Ona tau mawhai lea. E tu inatu lea vanoa. I Samoa umolo a lala mapapa au ia tunu i whafo. Le awa noa e mawhai ai ona e pālota atu i whafo. Le stala i whafo online mawhai atu ai malau pālota. E te le toi tau alu watu i Samoa. Peta i o mai le teimile nei. Le ua te tala mai le registration online is now through and we can all do that. But e le mawhai lava ona tātou ato atoa i le whaonga ina le stala lina se i vanga nā o tātou tū vai ma tu lau ele i Samoa i le ofisa o whainga pānota le atunu. So, the first phase and first part of it, le ua whātaunu, o le tātou le stala online. Vaenga lona lua, e te tau lava na e alu i Samoa. E wha atoa ai lau registration. Wha pena fo i le pue ina o lo mata. Male whaia o le wha mawina o ta mai lima po fingerprints po o lo alo filima. O ata o alo filima. Me ta ua le nā mo le sila fia ele tunu. Ta ua fo i o le vaenga. Ina ia mwhai ona wha malosia ma wha lelei a tili systems o lea wha ngā i lea so le whainga pānota. Ina ia aware i toi wha talitali
po le ale tonu o le mea, o a whea e a pia i fuai, i ungo le whainga palota, o lea whale palota, ma lea whale palota, i lea i tu malo, ma lea i tu malo. Umi le taimi. Alona winga la, e tauona o a uina mai i o le komisi le nei, ma le au whainga luenga le nei, o le komisina, ma le au whainga luenga, a le ofisa o whainga palota. I mea sa tupu i le whainga palota le lua afe, se fulu ma le ono. Le lua afe, lua se fulu ma le tasi. O lesi vaenga tā ua lava i le vava ai atu iai. E te le sala tupe. Ai ese la ma malau tilo. O lou sala tupe pe a whai e te le stala. Lua afe tā la. Ai a whai e te le palota. E se lau tā la. Te sisile la iei. Lua afe tā la le sala i le tūla fono. Pe a whai e te le sitala. A o le te la vea i tutonu se lau sfulu fitu afe le a lua se lau lua sfulu lima ta ngata anga waa e tauna le sitala. Ma o lo iai wha mau maunga o tangata umai i Samoa. O le si vaenga tā ua te le o le mata upule nei. O ai a ta tau a matai ma tangata e le matai. E whaasino ai po whea alu e palota ai. Ia manino le lei le tula fono o lo ta oto mai nei. O matai e lua o lato wanga waa. E pule ai lato po whea nga e a fo e. E whai e lana palota ma lana e kis. O le ai a tau mua mua na matai. E mawhaina e palota i le no whanga o lo o e nofo ai. Mos whātai ta inga te nofo ia pia ai te matai i whaleata, pe te matai i savai, pe te matai i whea lava, ale pata. E lua la pa whape o oio le matai. E mawhai ona e palota i le mea o lo e nofo ai. I le nu o lo e nofo ai ia pia. Pe e te alu i le mea te matai ai. E te palota ai ina. E li liu i eilau palota e te lo e palota. E le whaaluana e palota. E tasia a e lua uanga waa. Maava no e mwhai o le whai ai. Palota i e tipi lau palota o lo matai. Palota la ia pia e le mele te no whai. A o le na e te tu ilunga. Ma e alu i o le whare palota i savai. Po whale ata. Le te matai ai. Ma whai ai lau ai a taulu na lua le na mauanga waa na. Whao ngalo matai. E te palota ai. Ai a se e maila i tangata e le matai. Tangata uma e le matai e au fia ai ma le tupulanga sifuru ma le vanu. Whaatasi ei matina ma ta maitai. O iai o lātou angaba. E leo ni matai. E tasi alo angaba. E te palota lava i le mea o loo e nofo ai. Which is fair. Mana ia le whainga leo. Nai lo le wheo ai. O lauta mai matai oi. E whea fo i Samoa. A lela e aluatu ai ma oia e te le o le stala i Samoa. O le te nofo ia pia. Le stala i oia wai le o se matai. Ma e pālota ai lava ina. Ia, me tā ua na. O le si vaenga tā ua e tau loo atu ia September o le tau sangale nei. Ua tāpunia umalola palota. A o ke topa loa le lua afe lua sifurma le lima. O na tatala loa lea le lola palota. Po o le avanoa e palota ai. Sui tau vā. Sui tau vā. Lo tu mau pele tolu tau sanga e te malanga mai manofo i Samoa whato a e anga vaa. E te tamo e se sui tau vā. Ai whato a tatalala. O i nāfoi. O le a whata oto mai ei matu la fono. Mo i la tau o sui whaipule na wha maonia o la tau mōrianga matuli ni whaasalanga. I le taimi leo le paia inga lona sfulufitu lea ua tuna i atu. Masoli eltu la fono po le contempt of court, po le contempt of parliament, po o a lava nisi soli ngā tu la fono, wha le tu la fono,
criminal act or civil act. O ina la wha o to mai le ang wha. Pe e ke koe run, ia. Pe e ke koe lie down, ia. Ia, o umatu wai. Au unanga bale tautua le ne aso. Wha moe sa mo se mea o ngā. I lau wha fonga ma lau tapo inga le so. O le a ma wha mai atu i le tātou porkalame. I le pesere nei ale e kalesia. I stamaki ale e whakasa, i stamaki wha mangalo se leo le atau sa vea tātou whenua i le tau walunga o le ngā Gagaifo Faiva i le aso a tai au. Taito, taloto, taleni o le a muli mai. Le atau sa vea le nei. Alofa tele mo oe wha soifuia. Whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Whatalofo lo tātou o tenu o tātou mafuta fo i ma wheroa i le nei asa fau. Whaapoponga le tautua au si mai alau whaafonga. E leo mapule o unanga fisoa swani. A le kale sia Jesu Keriso le au pa i o aso e ngatai. E ala ilo na au mafola e whaatino aifoa i mō le mtanga aluenga. O le soifua malolo ina i lo tātou o tenu. E iwa sifuru moenga mo ngase ua wha mea alofa i le kale sia. E lango atu ai le pito la au le malo. E ala i le mtanga aruenga le soifua malo loina. E pei ono le atu ina atu moenga i whale mai upolu whapea masawai. E pei on si le fia le tasi leo e kale sia i le atunuu. E le ngata ina lantou whaia foa i whapea nei mo le au nanga le soifua malo loina. O lo tautua ina le atunuu atoa. Ai o lo whaamawina fo i le 5 foa ai. I nisi o visoa swani mo a onga. Whaapea whaalapta patonga o lo ngā lulue. Mo le leo isi tangata soifua. Na foa i fo ino foa whaata vale mato tonga e fausi ai a au whaapipi. Ma isi vaenga tā ua male au ngā. A wale whaafaingo fia ina o whio inga le mamalu o le tunu. Mo tangata iai mana o ngā tū mau o le soifua. O le minstalm tanga aruenga o le soifua malolo ina. Le fio ngā valasi dua pito whanua to ngā banga tā fito sele. Na whai masui o le malo e mamori le whaafitai. I tai o le kale sia Jesu Keriso le upa i o aso e ngatai. Ona o le anga le leie le o tuu au noa ai. Le a feo le soifua marolo ina i alato fiso swani. O moenga o nisia o loa taungata. E mana o mia e ngase. Peitai. O le wha mama a venga tele leo wa iai le foa i o moenga iwa sfu.